E to e whatalo whatu ia le tautua ma au nanga no si uponga rata fau i le nei vaenga o le fiafi ina ua lusu malua minuti te ele tu lai 5 ia e ele tartununga o le fuua au mai le atua le nei lau ma le nei avanoa matango fie ia tatou te toe whewaa ia im tatou toe whetapa ia i lona ngalelei whasoa, ma lona ngalelei whaitwhaipea i lo soifua, ia maso mato wola. O lea so lua le nei ia i mato California nei, e tusa o le whaitau wina waso le vaiaso. Ia a o lona so se fumatasi, i le whaitau na wha ar whanumera, o lona so se fumatasi le nei, a o lea so lua o le vaiaso. Ia a o le aso lona tolu o le whaitauina o aso le vai aso sa. Ia e ele tatununga sa moa ia ua. Fia whaia e lava le nganga whaatai i le atua ua mawhai o no tatu tue maua le nei apa noa. E mo ia o ana nafi le umamau atu. Ia au tatu lava whainga malanga o le whainga malanga e tau mate le ete. Tatu te wha moe moe ma whalango lango i le tausi mai o lo tatu matai i lo urufafo ma lo urufale. Ia a o le atoanga lava mea ia oe ma o tātou ae whalango lango iai ia le apa mai o lo tātou atua le soifua maleola. Aluinga o le tala o tātou e sao, e moni. Tātou te tatalo ma whalango lango ma wha moe moe ia tātou i whalango lango i le atua. Ai le whapela na o tātou nofo ma wha moe moe ma whalango lango. Iai fo i tātou pitola au e whai. Io a fuala le tatou pito la au ia o le mea o le tatou tausi ia le soifua maloloina o whatununga fu mai o mai a tatou o tatou whanau ia le lei ma o le aonga ia ma whaonga tatau taimi o tatou upu e ave ia tatou whanau so le winga na tala e iai fu tatou pito la au ele na ona tatou tatalo ma wha moe moe i le atua. E sau le atua e whai uma ngā ruenga. Ia ae na o le tatalo o tatou uma. E wha le sao tele i nāli na tu inga mtau sili. E ai o le soifuanga ma le ola. Tatou te tatalo ma puna nou. Ia ma tatou whalango lango i le atua. Ai iai fo i le pito la au o le tangata ia. E tau mwhai. Ina ia pai on meet ia le fisosoni mai o le atua. Ia, ai te tau fui na whai statou ngā runga tātou te fisosoni e fui tātou i le atua, ia, tau sao le natal. Ele tau te le tu, tātou te le tu uma, ma tu i are tala fui le e fisosoni, God will help somebody that he helped himself first. Sosoani le tua tangata e mawhai o na fisosoani mua o ia te ia lava. Ia, pei tau whapena i le amtanga o le tatou po kalame o le nei aso. Au o tatou o fo'i i le tūla fiafi ua pōngi sā mai mātou i whafo. A ua luas fumaleono minute e te ai le tūla e 5. Kono vinga ia o tatou o fo'i i le teimi o le tatou. A fiafi. Elelei mea uma ua ia Iesu a whatasi mai o te filemu. So se ngā luenga pulelo umatai o te loto atu fili mai. Sasa e sisi fotonga po matu. Waia sila fia po le fea itu. Pule mai lo matai o te whaia pea. Olo finanga lo
tolea. Moni e tutupu o mea e tingai lo le maua pau fai mai e mawhai mea umalapa pe atu maupea o le mana o Yesu e moni lea sasa e sisifo tonga po matu uaia sila fia po le fea itu ule mai lo umatai o te whaia pea o lo finanga lo o lo tolea. Mate telele atua lo mātou tamā. Whakai le alofa, whakai le whakai I lo tausi. Le le mātou wola. Whakai taikaina. I lau leo leonga I lo mātou wola. I au whafo ma le whai. Lo mātou wala I le tae au. O le mātou ta o toifo le pō. Leo leo au mātou mongoe marolo te whawhangu mātou lo mātou wala. Pangala pa lea ta mai o mātou le manatua o I te muma. Ngalo ia I mātou le tele o lo walofa. Lea ta mai ia le mwhaia o no mātou ese. Malanganga pa maulalo whātou ese ia mātou wa mioni. O mātou o sala o mātou sise le niki e whamanganga. O ni tu lama ni tu aso yo na ta pena foi ma luenga ma fainga masani o nanga yo ma tu tanga pa nganda yen o ona ba vai ni ma fu fama ta mai ma le lei mai ate fai no ma tu ia api estere babeleita estere bisine yo ma tu pasoa ile manino ya, on taro tato marau fione yaso, yo o mai a to ni to tu la, to e se konyo le o nanga ni pe e mo so ni ata o no so fa Yesu o le pa agua. Ia, mana ia sinapi, mana ia fai matatu apa-apa I le toina ia matatu apa-apa I le pule au me uma. Yo o lo pule, o lo taitai, o lo watua. Yo ia ua maua vanoa, ia mafui stemi tātou te tapu ai whātasi ai. Ia meo sanga whainga mea. Ta ua lava tātou whainga lotu I le fiafi. Ia o na e pei o inana a matalia mai ai. Ia lo soi fua taritonu. Pea lan tātou taranoa tātou a matawhapia. It's not so much o le men tātou masani ai. O le tātou taritonunga o le mea o tātou taritonu iai. E leo se mea o tātou masani ai. Yo e le whapea e halan tātou a matawhapea on ia whaima masani. Ia whaima taritonunga mau tutu. E au noa lo matangata le tātou te apa iai. I le manuia fo I o tātou wala. I le manuia fo I mea tātou te whaia. So rona winga tātou te whaia I lunga o taritonunga. Tātou te le whaia I lunga o se masininga. E sa o pesise. Na, o le pio na a mata mai ar si ufonga o le tae a fou I le fitu walu tau sanga taruai. Malana au unanga I lana pulkalame le na a mata mai whaingoina o le whasare vale a taunu. Lea ua liwina nei I le lupe whaalele. So le whaaila whaalupe whaalele e ta pena I tatou mai le amatanga.
Ele ia masesi o tātou o le I lunga por kalametemi ni, e ola mai o whapau le atunu. Ioe, le masesi o tātou. Tau te ola mai, ua iai o tātou mātua e whatonu folau, lo soifua, ma lo wola. Mea lana ale I un whai atu le tala. Aua ni I o tātou whaia o mea na tātou masani ai. A ia o tātou whaia o mea ua mau le taritonunga o oe mau o tātou o tangata Samoa. E tā ua whale a onga na oa o mai e ututua a mana I o tātou mātua. E a fua mai o tātou great grandparents. Ia I la tau na mua I suluia I aile fe au o le tala lele. Tangata nei, e sili musa me le ola whatuatua. E le tangata lele ni I soifua o oina pe na ave I whalea o ngai o ele nanu ma o ilea. Ioi. Whatua suluia I le tala lele. Aina sulu ma le ulu e sa idio. Le a kongu le mea ta o le tala lele. So na whau mailo la tō wola. I le meta o le soifua whatuatua. I o nei e le whi au raso sa. Le ana te anei. Aua e te popole. Do not worry. Au le beilana u whai atua I tau te tala noa lo le popole. Tatu tala noa I le whatuatua. Ai o le masani na maina I o tatou mātua. I le tangata na o ina telefo I mea tau tuspa ia matulanga whapena. Pa ua le mea nei tangata nei. E iai le mea ta ua le atua soifua. Ua o atu le tala a ave ma avatu. E iai le mea ta ua le atua o lona alo o Yesu Keriso na maliu matoito. Pa wala mea le ta ua le popole. O le whi au aua tātou te popole. I nisi mea o le lalolangi. E mua I sa ili le malo le langi. E se le mānei. E o tātou te popole fua I mea o le nei lalolangi. Ai whai mai ale tala. I o tātou mua I sa ili le malo o le atu. O no tātou maua. A tātou maua le mea na. Ia o le puna oa o mea uma. E le whapea o te whai atu I atu a mea o maua. A mea o le tātou ngā ruenga whai whatasi. O le tātou sa ili ia le mea lea. O le mea sili lea o na tāua. A ua tātou te pole vale I mea o le larolangi. E la pulana, e mo ia o le whai mai tusi. E mo ia o le whai mai langa tusi whai tauna o le sa. E mo ia o le whai mai o le tusi e a ua le popole mawai mai. Ia o tātou loa. O tātou. Tau te mamai uma. Tātou te o uma I oti. A le mea le whai a ua le popole. Ilea, I se isi a mea. O le popole le tino. Pe mai pea. Ia popole, ia pupu o tātou roto. E mua I sa ili le malo le atua. Ia, no whane o ina. O sa whai atua ni. Tātou ma ai. Pau are na o le mea tāua. Ia au ai ni o tātou popole I mea o le larolangi. Pe te popole I low health. Pe te popole I lea. I o tātou mua I popole I le mea ua tātou whioti le larolangi nei. E uma tau te mamai tātou whioti. A le malo lea. Pai mai te ola ai ma o pese ai. Ia e o le whaavau. E len tātou upo tu spaia. Ia e le whaapela o tātou ua whai atu nei tala ua a mea o le ai. Tātou uma tangata ola tau mawhai. Tātou tangata e ola tau mawhai. Eisia, le sisi o tātou e ato toa I lo tātou e sila whanga alo tātou matai. Ia ora na. Ine I oso mai fui sisi wape a me ua ma. Aua te popole. Aua o te popole. I mea o le lalulangi. O le popole. A mai. Eisia, o le unga lo tātou uma. O le unga lo oe. A o tātou sa ili I le malo le atu. O ina I le eise mai e mawai. I le eise toi oti e mawai. Pe o le mafuanga le nara. Ese mana I o tala tuspai. Ia pa o tātou mea o whai tau. Maolai. Pe tasile na me mani. Wai o ia I tātou olo launga ina le upu. A le olai.
e mamoteng yo e fa fo me fo fa ngalonga le fa va le mo no a o so soani ti a kono yo ai fia te le tatu mo fa msino le sata pa wale mea ta mo e ale tangata ia ilana a le fi auta au te popole fu isi mea le lana te popole te uru sui fu maloroina ni tele fu tatu le te uru sui fu maloroina ai tatu le loisa ili le me taunsa ili momo tele fu te miso le ngalo ia chau le mea mo ia lo tala le tala no sa o tu ia te vai fu ele o fia mi o tonu lo tala no ia te ia te mi o te langona ina deeply in me. My goodness, I'm so far away. Yo, fa pena al fa manatu mai pe ma fa manatu mai pe ia tato. Au tato te pole vale I mea o le lalang. E o ai lo so mo yo le fa me tu fa ta ora sante ne I lo so fu marloina. Alo mea na tau te amatu mo. A fai nei loa manufele le vauna fa ma ai fungola au. Mai loa lau talo yo eleni yola oia fa fena o ma o ai na o mai le ola I mea I o le natu fa fena tatu le loa yo o le tali lau mea umai tatu tele fa tua me lana tu poile wa tusa pe o mai mai au tatu fa tua tatu tele pole tasile na me overcome mai fa fita hu yo la ai a fa pe tatu te fa mua le soifua maloloina ai tatu te le lore me sa ili momo ia telefone fa le ton anyway o le so o le Veterans Day holiday amatou I nei America o le aso malolo fe ngai mane malo e le ai ni a onga ta puni ia ngā luenga le malo ta puni ia le tele o fatupe banks ma me uma fa pena ia ma ngā luenga e ngai affiliate mane malo tele o America ia o le so e ta ua fa Britania ina ia o le veterans ia and the military day fe ngai male nei tunu ia po o le fa manatu ina o le service male au nanga a I latou wata ua o fita tau ale malo America o le sola na fa maluina e le ngata I tonu o le malo tele ona territory ona so se stete ia ma I latou umalava na ngai o latou ainga e tautua I vaenga au o le malo America o le so o se tasi lea aso malo lo taua I tonu o le malo America e taipeia le vaitifoi le tatou Samoa le whamanatoi lea le Anzac Day le Anzac Day le fo le whauminga o le Australian and New Zealand le ale tau Anzac Day ia pio whapena tu sala le Anzac Day ia tatou Samoa ia ma le Veterans Day ia America yo o tangata ia o baba ia tu foi fatawaina ele malo pinga malo tuila mamanua no fa tu mantu no fa tu mua a o nei na fa vasenga pe tu le percentage ratio le ratio percentage or fa pasene ia tangata na I tonu al vaenga au America ese mai citizeni na whananau I America. E pito mawarunga al pasene o tangata mai tatu atunu America Samoa. Masalo po but the last 10 years or 5 years na mawale mea na ina ua wha pasene leo wha ingo I lato e ofo inga le soifua I vanga au le malo America. E nu metasieli malo Samoa. America Samoa. Pua I siona tama I atunu o siona tama I population
e to atele pe na ufatu e fu fa pasene pe fa pasene ina ia o le tūlanga na Jacinta Peters talo fatu le episode fu manuia i lau sunga ia mai lava maro lava fa soa fa tai mo le kalame mane happy Veterans Day watching you from Anchorage Alaska fa tele Jacinta ia pa pena foi on yo talo fatu ia i le tele o i tātou Ioane Tuivaiti aua uli manuia tu lepa pena foi mei avito talofa mei talofa foi tautua ma le nanga ma leta i Rome Tavita o tina mai ava firo talofatu o sinti mai po tai mai sinapi faui so fu manuia i lau fiona tu lepa ma lo le tautua tunu ia pa mania le tua i lau fiona ma fatua ma lo fa tai lo ma mai au kilani New Zealand pa te tele sinapi faui pa talo fa fo i loma Isaako Matthew ia ole na le ona o mai tu sfaitau ole Matthew Matayo ono torulua ma le torutolu ma lo fa tai Cecilia Puimono talo fa fo ia alofa sao se fu mnia lo su tu le pa mania fa soka plesi ia fa te tele alofa se pe ia sita tal matunu urata fa fo wina tanielu ia fa pena fo i fa talo fatu ia le tutua ma le au nanga Emma Semi malo Emma heta su e sua ia fa talo fatu ia tunu mafono e lia matai matai rata pa masani confused chef hat malo io sole umio tuno Tio Matis talo fatio ia talo fatu ia pena foi ia taulia taluai ngā luenga happy Veterans Day thank you for your service pa te tele ia loma Isaako pena foi ia soifua maua tu le pa fa te su ia broadcast lupe fa lele manuia le kalame fa te tele ia man to tele o tatou ua le fai ona o pa i temine ia tuni sistemi o bombua ia ona to e fa wo lea o nisio i tatou tuli pa vave hekta lau mata tafili ia patalo fa la ulu nu tofia la ulu ia liura vea liura na ia ta vita la vea ia ma ta vita la vea i o fea mata mai isa matau fale la tai ta vita la vea taru fai ia malo o a mele tau lo tatu nu ta vita ia alofat ia Samoa alofatu i lo tu fio anga tele foi na ia wo mai sa matau yo tele foi o wo mai na i lo tu pitonu ia a he cha pipi umare to tele o lato le se me o iai o le wo ai o le wo ai lo fatilatu ia ti peni maua a pineru Yeremia ta ala pu e manu ia malo fa tai ia mana tua foi le taimi o la u tau tua mana o nanga ia te oe ia sutai tasi o te amata lava i le tapu e mainga o le soifua ma le ola oe e toi tō manatu ai tu reflect pe tu reflect e tangata e le na wao e te toi mafo o fai atu vanga i o la pokalame e au fo ia te oe ona e nofo le lei mai tui tō manatu i tua i le whape whai atu tatu pokalame e tatu wish to go back and dwell in our past no e leo na mea na o ana nafi aia is history you're dead and gone it's gone wa tuanai o tai au
is only a dream. Se miti, ar taimile nei. O ana nafi la, e manatua e tapena ai nei. Ia le leli tapena ngau nei, ina ia mawhai o no tatou maua se tae au manuia. Ai utile i amata, e iaile tia peka sa lima, le ana no utali atu i lau pe au e maua. O le whasilanga from Eke Aiono. It's not mine. Eke Aiono is a coach. He is a coach in college or university level, rugby coach. Le lakapi foi la whapretania le tatu man Samoa. O le request na mai ia Eke Aiono mole whailo atu. Ta maiti po le nisia umalafa. O aita maiti po le nisia interesting i le ta alo tutonu o university tutonu Amerika po korisi tutonu Amerika. Ia whafsota mai ia le tatou leitio ia olono winga. E whaalongo e nei le university lau tama. Nei le level ngā o le aonga. Ia e te manatua fui ta alonga nei Amerika. Pe ave whaatasi ia le meo le academic. Ia le lele academic. Ia ma lea fui martulanga o ta alonga. E tu te vava ai le meo le football. E whapena le whinga. Po le ale le leo le football le tamatiti. E aleanga kreitio le aonga. Ina tele mawala vava no ia. Ia pila tau whapena ai le pelo fsota i mai. No fsota i nau uma fsota i atu i ar coach inisi. Io na fsota i mele i a tia au pia whapeo nai le university level. Lau tama ma e nau e fiata alo la kapi. Not football, American football. Le ilo la kapi na mit fetuai. Le la kapi whapetania. Le masani tato. La kapina le olo mo mia ni players, especially specific lava i el fasala launga i tamiti atu motu, tamiti o le polisia. Iti tonga i am Samoa, le ngata tamiti tono Amerika, Samoa, New Zealand, Australia. Ia, so tai maila e tau ia ona so tai ia le coach, na so tai atu le coach ia te utou, na o umana so tai atu ia le coach i lesi seri manisila su ala te lingua ai mo tatu io e fa mole ai leo au se coach na ona o fa ai loa tu lava ia te utou ia pe fa pe o if your kids are interesting, just let me know ona o pasia leo le au ia ile coach so ta ia tu utou. Ia na sa se ka ngalo fu ia ngalo te sele rugby union sele rugby league rugby union ele rugby league foi la malo fatai i pe o to mua tu i simena no fai sto te no tatu i so tai mai lo ngawenga pai lo atu lo ngawenga e feso tai i le coach ia ma fai lo atu ngawenga la le coach ia o le feso tai tu lo ia te to ai vai o le nu ta ua na nafi i le fatu e o lota o le malai la kapi na matu whangaina i aso o lo le titi o taili sami lungo le pala a pe leo uto e manatua i le nei taimi e o i se polo la poto fo i lele e o i se polo la poto fo i lele faini la kapi ia le mo na matu whangaina lo mo fasila au le fasila au fai mai ia fai a ona ua fai mai fai o tu te toi whangaina fasila au pa i se mata whangade me o le polo fulele ia pe o nai mea na amata ai ia lota i tau langa mata maiti umoro matou nu le polo la au polo pulu le ai se short le se vai pingi i lava matua i suru maua to i suru maua le ai se antaue io kama am te mo la laiti
mamare mafaufau alu ma polo o paure io e karie maka kala wala la ka ke lo ua ia le te fa pena tu langa ni vai temi o i loa ka miki sole mama la iki ale te fa ia tu o te la tai o se fulu io matula ka pie fa papa la ka pi pa ule io ala ka ke lo ua le ma se io ia pe fa pena ia le soifuanga ma le ola ia na tatu ui ato mai ai ma tatu ola mai o le vai temi o le ua late le vai temi o le kirisimasi le o te manatua ta alonga ale matou nuu na fai naso na fia uma sa tafi au e o lo i masina o i foi masina le o tsesema vai lo o amata na pika ke enjoyinga the 2 weeks before the Christmas io più amata ona foi o amata ona celebrate the Christmas way before the 25th amata lo ia ile na matu na vai temi te le lo le vai temi ne po o lo vai temi le titi o io e po pe foi men manga pe foi mai fainga po pe na le tua sui po vi sui so fanua ma pe na fa fanga po sauno o ta longa la da masani en matu vai temi mon ne o le fa ta vale nga tinga io o fa ta vale tinga apa i o ai sita mas e ta sina me sio tina as my grandmother e uma nos fe o le fe me ia alo fai se utama ma lo lava le sa lo fatu ia au mai lo a lima sene la pa ima ia taita e se fulu sene fulu o ka se tupi me ia lo se utama le ta faul fa kavanan kinga pa ngai fai wa fai kupe me akama e fai kupe me akama se ia inaso ia tu ngalo e te momne o wisi ainga fatu momne fa ia pingi fana wa e ka o me ngalo ia te io tala turola man lata ole io e ke la pe lima ni ulu la potopot o ulu e fai fa ka valenga ile fai se polo fu le ulu io au kama ma la potopoto le ile ka udiele e essele enjoy your Christmas time back then o le tāua i o le tate a tālu foi la fai ta fe au o le ale ma mafatu on fe au pe o le pe ale alu o tanga yo ai o tai ala ka kele ki nga kai o tai lo fe au ta sau rola ia le ta sa o te fia siotatina le bisa me to ina kinga ka lo fa ia so mi lo tu le ne che fa io guarda tu mai fatta va e ni un mio che fa cavale ai mingi che se fu ka la se o se fu se as a lot of mess yeah ai va ve mingi la che se fu se o lo ka kanginga nga ke ilo ka kinga no ka ko kangi ku fa di ore se me io e pole amalia pe o ta saune ne tunu pe wole se winga o kirisimasi soli pe wole le ia ka kingo fongo fa ka kilo ngi se be vesila ta fa nau ta lai me alo fole o le la o kirisimasi e fia la tu a lota ma fa ka ika le te mana tu natu lota le titi se io atu ia la tamiti o le si ainga mafanga vai ke kele fo io o ka kangi a wewe fu le mo ka manga o lo ka kinga ma fa tau se ia pole ala inga kau mafai ar sinelo matua e su ese me se fa marilo ka loko le isia ke makauria o isi ainga e fa pena ala tu fa na we tu kasi se toi ale la calma la ka se fulu sengi ka ke fa ka vale kingi apa i au se
po le a ia mea e le maua le fiafianga o nei aso e pe o fiafianga o nana po faatasi la ma le pa'ō mai o pese hoiga e kama a Jim Reeves a pese o Christmas tinga no talilua upu o pese sole tai o ta fa'amalieina ta i te faki ma o le sisen o le vaitaimi o le tasi lana mea tatou te loa ai le moni ma le fa'amaoni o le pepe na whanau mai. You can feel it. We can feel it. Moni ale tala. E tasi fo ia le pa o mai o Christmas Carol. O lo pe seita te whaalongo atu ata te langona. E pe wana le winga tala. E mo i ana telefe au i nawa i temi na matou ai. Ai e se fa mali e ina o lo ta mama lo tina ia matou lai i fe au. Ia na e alo luale si temi. Sa moe no fai atu tala a fa mali e ina mali e talo fai si tama. Talo fai i vai. Ia manui a lava oe. Ia fa manui a lava oe le atu. Io ele mafaina se sel tala le fai atu. O nei na whaamaliaina ia pe te tia latu fōile le whai mai. Latu siau tama me se ka i puvainga le pura. A ka whai whiau whiawhia la. Ia pe, kala koe waku whapeta la, ia le leik whawhikai kie le siau ka. Ia e manuia la. Pe ele o ano ia i upu ia au mai. Io ai umia umaia. Ele ngalo e a fuaina whai oe malupe whaalele. A fuaina whaalele a uma oe e o tatou ainga. Ina ua mawhai o no tatou pelelei on our own. E a fuaisa o le tāpenanga o tatou e lato. O le tāpenanga o tatou e lato. E te tau ona e pese fia ai. Ma e manatua ai. Lo taimi lai titi. Lo taimi tau fatu e ia matau fatu mai le soifua ma le ola au tatou raiti. Le laua tatou mai nei, fai a tatou whanau. Tatou mata fai whanau a tatou whanau. Ia nā tatou mata ia ima wa ai ai ma wha amu ia ia amu ia. Lea lai no whanau la leo matunu no fune. Tia lua toru mo meo. Shelves fore le tumu se vai. E a foi. E ta te emotions fore le pe a ta mama ai ai. Au savale atu nei i ro puti alatu i le hallway o te sa o ke anu fafu. Lua le leito. O le titi ma le me tu te atau lunga le. Tumu se vai. Size brand new isi li whangai. Me van whata. Ala e ta titi e lunga yo. O whale ma uma fau whapia sole. Ka fio la e sole. What a life difference. Li ese senga o taimi ma mea o tatu olai. Ai le te tau wholai ta maiti. O nā lato ignoina ia le amatanga o ro lato wola. E te tau na whesili ta maiti. Whawhiwhena mato o mai nei. Whawhiwhena mako, whawhiwhena mato whapem. Whawhiwhena mato o mato Samoa, ai o Samoa la tenu nei. Ioi. Te tau an whesili. Ia, pe fuila a o ina, isi ti whai matua whiawhiu ma la whana. Ia. Ia te mea whai atu, o wheato tu spa iani. Ia, e pio excuse o, a leo so mai matua o tamaiti. Sorry, o leila no ta vale le ia tu spa ia. Ia. Full of excuses.
Io e pe e mali e fa le mali tele. E so ilo tale fia si te. Ia na to e fo velo le ote. Ia pe fa si tu fo si tama titi. Ia an fa pe fo le ama. O winga ia. O le soifuanga ma le ola sama. O tatu titiro ia. O ola tamiti nei fa fo mai masamo. Pawalo le whainga o isi tamiti. E mese lava whana ua mene o whaiwhiau. Te le i o fisosoani a matua o matua whaiwhiau. Grandparents tamiti i le latunga ngana Samoa. I tamiti na whana nau i nei e whaafonga la i le ngana Samoa. I le ngana. O le matua puruafi muringa i tamiti na whiola Samoa. Mo i alata. Ilo usani loale i le mauten lofu. He was born and raised here in America. Lele i se deacon a tautala tu tonu o le matu farsai i teimi o fulfulanga fatiakono. Se lo presente. Io i le ngana Samoa. Io ia le ala e pe o le lana fo i mori mau i le ngata i fai tautu sipa i Samoa. Ele lana grandmother ia tera no fa Samoa fo ia i matua. Ai tasile me taua io mo i tatou uma lava. I le taua le tatauna tatou tu la fo ia la tatou ngana. E le tatau isa. Our language is a gift. O le tatou ngana. O le mea lofa ale atua. Mo le tangata Samoa. So once ala tatou te ia ile ngana. O tatou melea mea lofa ale atua. So if you are listening to me right now, knowing that you are Samoan parent or a Samoan parent, please give your children or your grandchildren a Samoan Bible. That's how they start to speak Samoan. That's how to know how to speak Samoan. Or to speak Samoa. E a whai tu te le tala noa i au tu whanau i le ngana Samoa. O tu speak Samoa, o me pito silia i oe. O na mave, o na o inai ia le whanau. Sa esi tama i ta i le fu isa whai tu lana po kalame nesi fonga tai a fau o sa tama i ta i o. E whai tu le po kalame whatu speak ia. She was born and raised here in America. Tele foi o lana proclamation fa Samoa e mo ia e bilingual ai o lana mori maule na o le tusi pa ia Samoa na fesoa soani tele i lana ngana Samoa e tonu o Amerika. To e taua lana i mea ia. Io e taua tele a fafofo mai foi ia la u whengalunga tofia le tu. E mo i fo i tau te whaai le tu vole le ia malama tamiti. Ia malama tamiti. I le nanu. Ia tau mawhai e pai linko le lotu ina ia malama tamiti. A tu te lo o taramani. E tu sa lava pe nanu whaiwhau. Ai ale fia lotu tamiti le concentrate tamiti le lotu e fiwa. Ta e fiu e whaiwhau le tatu a nanu o palangi. Na alu wasa i whaiwhau whaimesori. Ni ia tau whai atu e nanu ona o tau tamaiti. E sel mene tu te vai atu iai. I whailau matou lotu. Ia aua ne inau tele i le pai ni ko mo tamaiti. Ia. Ai e silit ona taua. Le tapu e launga ngana e te pese ai i atmi ese. Moni whameisi e le su esa unga aruenga. I launga ngana Samoa. A o le whaaloto tele le tatu pokalame. It's a gift. O le mea lofa. E le maua uma e isi atu Mexico. O lea le language le whaungai Mexico. It's lea Spanish.
o le Spanish mai fia le te whaingono ngana Mexico tatu fia nei tamai motu al Pasifika ai tofu atu motu al Pasifika masiana ngana yo e mo ia tu tia tu tusa whangainga upu ngana ia ai fua i lungo tatu siu manga anyway vaengana o le tautua ma le kalame a le tatu lupe whaalele e te toe tō manatu ai e te toe reflect ai e te toe manatu ai io e te toe langona ina ai le mawhana whana o le alofa na tapena mai ai oe ma ilo tatu tuana aua ni o tatu me lea teimi o le atua aua ana le whapele iai le atua tatu teimi le titi ma tatu te lo penifo io tatu te whapene po whenme o suru whaisolo ai te ana whapea e le tapena ina o oe ma uma tatu uma na io tatu matua o tangata sili ni le malolosi e tala noa ma ia te oe o le whiau whaatala le tingana le maramlama tele tuspa ipi on me o ieli nei o ngā tupulanga e tasi ale la tu tala e mai mana tua sori tau tua nā mauto ta uta me te whaini lotu le fiafi au ale o le me e aunga iei o la tu manatu o le la tu le wha manatu ia tatou temi uma au tu uso le se whaini lotu o e whatisa vai po le pe o le la tu fe au tau loto le ia i tatou yaso uma au tatou pi tatou titali e ina tu i mana i lo matu tatou mai le fai i tatou poka sau le mai lo ta sau nei le tate ala i New fa me la ka lo maku mana ko ko ngama o le tu 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 ngama o tele na fioti mai tanga to le vai tu na fioti mai tanga ya ka sau New Zealand ka sala ya Amerika ka sau Amerika yon malo valer ka ka na ma yo na yo a faltu anga na ilo matu mana itu ina o le sia to ina le yo fata sia ia pieli va ia pi a faltu mai tama ia pe ata pena la ta sau fa fo mai to le ka ku nga ma tu ne nga fe ku ki lu o ku ki ka o mai fio ki ka fanga o ka nga ku men faro no tala o ali o ia pieli o la toso taro fai sole taro fai anyway ia la tatu ngai ilia tatu mta masani tele yom tau anyway by the way happy Veterans Day America o ilato umalava sa tautua i le malo tele o Amerika ia na vanga au. Familia le tua i lautu soifu au auna. Lautu ola ia mātou te sapi mawhiawhia a o tau. Once you decided to wear to sleep under that uniform, i le whengofie. Ia whaftai manuia le nei aso fasino mo o tau ia o e sawhia ngai ma le service. Thank you so much for your service. Pena palau whana, pe te li taiali palau whana. O le service, ia e malo whaftai. Ona nei, sa o whalongolongo ai le porkalame fo i le li i o siwe. Ia maritu ina o tuila e pasailele. O le porkalame whaingo ina o le siapo lau tele. Tasile na mea pe ia laila va ona o tau mawhai e a ngai pe lau tala no i mea ia. Talo whai i le pale mia o le atu. Pe ua a musia
pe ua talanoa ma ua ese le talanoa e agaʻi ai faʻi o lana siʻiga mai e sau tau faaleaga le se alii le Samoa e suafa ia i foʻi le go le alii le satapuala ma lana lapukalame ua ia taʻua ai na naunau nei alo palemia a le lau tusili a le ua solasola ma le musu le ua sola e taʻu e le alii le solasola i le siʻi mai mai fea tiumalu matua mai fea ua na faaigoaina le siʻiga mai o le solasola le palemia i lona valaauiga faataitaʻi o le atu silasila totoʻa ia i sa moʻi mea ia na ua taofi e nisi kilipi na e leleia le tatou o ma tatou paʻi mea ia a fai atu ali le siʻiga maʻi ia tu fai me solasola o le ioe na o te whamaruru atu ua motu whapuseʻi mai foʻi ia le tatou ioe o le uiga na o le tala sa moa o tagata nei ioe o tagata e leʻi faapea na fea muamua i momea o tuaiga tau faaleaga faapea pe ona fai atu leia ona toe silasila i ai lo tatou atunuu i tuaiga tagata faapea nei autou faafogafoga lelei lau polokalame o mataupu o te talanoaina o te counterina le tagata na usu o te lē nofonofoā faaleaga se tagata o te lē faaleaga se tagata o te talanoa against i mea o loo latou faia ioe nau whanongo lana nei le polokalame lea fai mai tala atoʻiina lea o tui le epa ua manaʻo tui le epa e suia uiga o le palemia o Samoa ia tama lelei ae tuu lona avea ma tamaleaga ia sui le amio tuu le pepelo faafofoga lelei o le la mataupu le ana nafi ioe sau e taʻu mai tupe na e tuuaʻia ai ma ua ma limoni sau le taimi nei le ua e palemia le ua e fai oe ma palemia sau lola e mai tupe na e tuuaʻia ai ma ua ma limoni ia e tautalasaʻo mai nei po o ai tonu na maliu ai le tama le o tuʻau faafofoga lelei ia i toeina lea manalafoga that was yesterday ioe ua no vai atu 16 hours no wingo se temi ona nafi le fiafi siapo lau tele auto faafoga mai share por kalame na ma so se por kalame tano e share uma me po o fea fanua
na e tua ia ai iau ma fia me leu pipi ia fia me pa fonga le no fet foi o pu e mata wina i o e tangata yo le o fa pipi ia before na sauna o ia le o to sau nei tala le po o fea fanua na e tua ia iau ma fia me sau lo il termine na o fai o empare mia sau lo e mai ia fa maninga me ale ai o lono winga o fa mania o oe lava o le tangata sili o na pepelo i le lalolangi atoa. Ke ngaoi e te pepelo i le lalolangi atoa. Si o tatu whanongolongo la tatu sa mo iai. E le sitau whale angaran mele fetu o lea ua utoe abatua. Le ma fau o tangata nei o lo whai pea. Ala upo ale ia saidele. E te leo toe pale mio Samoa. Maso se sian fentoe fetu tala ia te oe. E te leo toe fai oe, ele avea foi lo tangata matu. E te alo fanga iai. E te alo fanga iai langa o le te lo le leia me ie fai, o au tala ie fai. Sa defamation, o le tula fono na e toe e mai ina ia a fiai nisi o tama whanau o le tu. Na e to tono whatuipui. Matautia au whainga. E matautia au whainga. Mai o te le solo muli ai mea ia. Te le solo muli ai mea. Langa foi le te whai o te tala noa. Male mamaro roto. E sao mea ia o te tala noa toi. O te le o whatupua se tala. O au tala umana whai. Lea o toi la uatu ia te oi. Ia e sila fia le lei. E leo toe la auri le mali toa na lua whelo i mei o e ai. Ua ese le tūranga le i ai. Vai le whaalolongia e tai o Newsila. Au le whai ma oe peise mea ula i a te oe. E te nau e muli o matuai le li ina e whelua po kalame. Ma tangata uma e muli i a te oe au followers e tau wemu i le tai o le atunu. And that's a faux malo. Trisen. O whainga i e te fōua ai le malo. Tara si o whafonga mai a i a le tatu o tunu. O whainga le manuia ia. A sefo i tue ngā taita. O le muri ta ia le toa tele. O le tangata na manuia i Samoa. Manuia lea. O amena manuia i Samoa le tangata lea. O amen manuia i Samoa le tangata lea. A fua i mea whaanunumi, a fua i mea le manino, a fua i mea o mai tonu whatuatua i le atua Samoa, no numi whaasolo atoa. O ala manuia i e tauranga. O a manuia i e whemena manuia i Samoa i le tua ngātua ina whapea. O le lava e taulangi e tangata nei. Le mea e tau o le i lātou e iai le poto, e iai le atamai. Ane matangai o le poto mana tamai le utatu wa ai. No whatu fo i o upo le tusi. E wha maina le tangata poto i tangata. Ia le nā. O le upo na sau o le wha maina. A le uftau tonua. Le ufsa o le lele upo. Ioe. Aua le mamala. Aua matua whaati aina loto ma mawhapau ni tata. Wa whaati aina, wa wha aina loto ma mawhapau. E a fuaisa. Wa le toi sao i aise upu le oa i le atua e ana le poto ma la tamai. Ioe. E whai atu le iele me empty. Empty yourself before the Lord. Ai o tamai. Who are full of themselves. Tumu. E o male lato tumu. E mumusu e whaangau ngauina o lato tangata. O le tuinga mawhauwhaunga lavana. E o mai ile taimile nei. Io, e se vai.
uma le pukalame o le fa'aleagaina o le fionga i le liparia alualuan pukalame le ioe babao atu e le fai le fesili pe mai ke vai kaukuanga vai ke ua i fuinka me ka ke kalango i ke ufa pe mai ka moria ka ua mai le fai man mana mana le fai man manino man mana malama ala tua inga i fai ioe o mana fa'aleanga si sui pa le mia le interview ma social media le vai aso le tene ala ti an fai atu e fesili atu le fesili i le sela ua fe ai le manino stala le se kaling fai mai ai sea le anga foi o le aru sa wea i le mele o le aru e fa'alangolango le fa'amasinoga ala tua e laki ala tua e le laki o paua a o le ua uma tali manino ia le sui pa le mia ia le tofā ia toe lupe ou manuku o ni sema taunga tae talano ia mea ai le sao se tuainga rala le stali mana o itulepa o le ale sitali mana o itulepa pe afa pe o le tau tino le tangata o lea na moria o le foi na utou fe aua le tangata na avea le tangi o utou fatanoina Fa'afiti mai o ia tuiloma le se me tau silau afe o afia i ape le utou ofia sofia fai ia le lau nofo toe lupe o toe lupe the very first victim i le taupulea o ia na mua lava afia na moria le lau nofo toe lupe a le lau fai toe fai auto fa'amasino tuiloma malana vaenga fa'aufai ale maria la tala le toina so le fai mai io o koi inga so le inga le me fetu e no fo malau le pepelo o le stapata ai le sei ma fau e le toina i lona tangata matua male le lo ta o filme le pepelo io e sili foi le li sio ele ai se a e mafua i ka peneta i minista o ka peneta e se me la tu te tam fai e se me ma sani na tu fanga ina le ngole tua pe a sili pe se a interviewina a o tasini tangata e fai mo la to le sua fa le tua a o ina fa matala menta sili tu lepa sili tangata na te fanga ina so tele le sua fa le tua lepa tangata ole afoi ole hita pipi ole tasile la to mosa ole fa nga ole swafa ole tu ale la tu sile lima i minsta ole van fa yo o fea ni me o tele i fa tarnoanga sile la auto o tu lepa ole ile na por kalambe fa pito ale maleli o sioeli ta ua ole sia por tele once a week e lunga ole por kalame ale lilia ale ngari lai i Samoa le ufasane yo ia ina malimon e le li o pulotu e o mai e lunga e o i le foi le ngoa le si por kalame lai i Australia e fai mo la tovia a o to sila i le tautaia o to sila i asamea o to sila i isi le tio o to sila mai i acha yo or face a regular program with someone with o to vai mai o yese se me fa pena le anga le o le fa mo o meia o le tamo fai e fa se le fa fonga la o ma to tiu te ma fai va ma tu te fa longo ia to fa se na o lo fai o la me ma to fai counter to fa se fai they pay your petitions ia fai ma to le counter petitions esa ia o na algo por kalame ia temi no so ile o si o fai se toina tui ba ai te ua ta la sian i mata pui fai tio ina foi ta o fa pe moria ta o tu la oina na o loi le la te fai ma le mautino me ia io
faia ma latou silafia le se I sini o latou mei e fai. O anga re kapeneta e le fia whaalongo I CEO ma au whaingaluenga le malo. Na no whololo to ina, ma si I mai le upu whapalangi pōrere, o le small knowledge is dangerous knowledge. Ioe. O ina tonua, o le mata upu mana tua fo I le tala ale sui pare mia le na whai mailan tala, e latu la whailan a vilanga message, usually ya e umana tu lalo fai ele CEO e fatu e metala CEO e no fono foi ele lo pele lo frisime le ave sa o tala o ina tonu ana len sau ni to ina lo tu le panele po kala mela ni na ia fa se ina ile tala le na ai fo le supani tu le pane o le whanonoanga o le loto sam, o le mai mo umale atu. Mata ia na followers, ma atili ia na tutu le ati na followers, ma whapea followers, e sa o le matuto ina. A o le va ai le maturity o Samoa. Si toi ina apipelo le toi ina. Ioe. Langa leo te whanga ina pele upu maturity. Ioe. Langa o le maturity o Samoa. na mana o tula mai fast ne fatutua ile tua sa motas pe au tato wo yo ile vai ngalo tele ia ila to tawa ia po o bainga fa faina tawa fia vai fa faina tawa pa di maono o ina man malo ia ma mau le malo ale fatutua ile tua sa motas o ila e te tauro na malo lo e tangata ni awarto e mahavava I lunga ngutu awarto e mahavava I lunga ngutu male yo e male fa le tonu o le atmosphere o le tatu te mana vaina le ea asau makasa le anga e mei me na lina na fai atu ma puni ngutu I system yo fai matau tapuni te isi yo le me pu elango langa e lango ia ile mea a tatou le loa mafai ma tapuni le me pu elango me lana te le na lango ia Samoa tuinga tulaga le gatala ina na ia tua ia ai ianga le kapeneta ale malo o lo tule mai te minei ai peina te piitia e nofo matua ia kapeneta ana te piitia le tu le pitola au le au fainga luenga le malo o la mele ta me tatu o ia le tu o me umani e nofo mata udanga ina le sui pale mia male kapeneta atua ai na te piitia le au fainga luenga ale malo pole CEOs ACEOs po aina wana pa I foila mai ia whapea mai. O tangata ia mo o mia. O tangata ia mo o mia e kapeneta timnia. Tangata ua lewa ngai service e popoto manino mamala malama I mea. Oai. E le o mala malama la tui le pa. E ele me ta o le poto leanga. E ele me ta o le poto sili o na leanga. E ilo na poto. E oai. O le sito ina le sina poto leanga I lalo la. A whapea lou whai I pāle mio sa mo o ia le pepelo numero tasi o lalo la. E le whai te rupoka. O ele sangata poto leanga I lalo langi, male lalo langi ato. Lo sunga. I le toi ina matua. Wa e le matua ai. E te matua whatautala. E te whatupu whaalavelave. E te whatupu vevesi. E te fou malo. O mea ia, o auanga, o autanga, o winga, o mea ia te whaia. E whamatala e mea umaia lou fou malo. Treason.
Le te sautingana e loa o lea e solonga lelei me uma. E se me ta o le ngai I tūlanga e whaatupula ie. E se me ta o le tau whaleanga. Ma le tau mawhai au mai ta o e fōua ai se malo o lo tūlei mai. Le te na atania mwhai melau tala ane. Tau te wa ai ai. Ioi. Tau te wa ai ai e o ma whamasionga. Wa mulinga whamasionga se furu whalea e whaataritari e le tunu. Ma mai whamasinonga e se furu whaia e ono toi tūra I mai la tau ile pare e o whaimataita. Ai nā le rua whamasinonga e whaataritari ai. Ioi. Are la whaimai tau te wa ai ai. O tau whanonga o tau whengotala. E fō malo. E sa ili a wanoa e whaaleanga ai li whainga malo. Nanga ka o fō malo. Ioi. E sa ili a wanoa. E fōi o e langalanga ni keisi lea tarsi e wapi uma nei keisi si tatu whanongolongo. Ioi. Le lau whaasa atu le malo. Leu whaasa atu le whamasinonga. Leu runga li leu ama. Leu e mo ia roto e amir whatangana e whaila po kalame. Au to e whao popo le seriousness o conditions. O le an mero whao popo conditions. Ia aua ne e to e tau whaaleanga I le complainant or anybody else. O lono winga. E le ngata I le tau whaaleanga I le tangata na whaia mai le tangi mai New Zealand. Ai po sesi. So si tangata. Ia si tatu wawai tangata na whaio. La mea na le whesiri e lan ko inga. Walang ko inga whair kula whango. Na mea le whai ei. Iwa e ngofong fufu I whaingi kula whango leo la whai atu. Na whai la mea tonu ale. Sei vai whai le runga li lea. O le runga li ia inga a. O le runga li ia inga a le ma fau nguku ngi kanga kaso. Te whai ianga at whawhine li whare whamasino na ngafi. Tau sila o tau samo ianga at whawhine. Lailo le le mai o le media. Samo po ai ana le e la e pi wheliuliwa e mi whapene mai a. E wheliu o winga na samo o le tangata whasausili e whamawalunga. E palea. Mutua le loa se mea. E la e pi fia e pi fa. Ala e wheliuliwa I mai luma o lana lo ia ma le la whelu kusile. Kilo mele kuar kia ma le la tule pue. Ala e pi fia a. Kao isi umungi ko nga kasuri. Ko kia. Si tatu wa ai la tatu si tatu wa ai la tatu tangata e alu to ina le e afoi e alu e lango ia ima isia lango fo le ngari le fa pasi fa pa me pulu o anta fa le ngari le wa nila wa la me ore le fisheme ya se ka kilo per famsinoma na do to tu famsinoma la se sfuma mal I tatu o tu foi o tatala I tu e to whatangan tu foi me Australia. Ai pau alo whanua nuanga na wa. O le mere na mai o li potile na mai tarmua. Le whapea mai le upu leo te watuelunga I. Ua talia le tamatai whamasino se talo sanga a leo. Ia toi tu watu I tua I le aso se pulu ma le valu o November. Ona ele I maea ona tapena alato mori mau. Leo. Watu resi I ele lava mori mau. Watu resi I pisa fōringa mai wa dismiss le case ona ele lava mori mau leo. Watu nari, aleo tu lai me fola ni tangata. E ui ele se consider ale o vano ua talia ele tamaita I fa o lo winga o tarsanga ale leo talia ele famsino
Sole, a leo te whalongo atu ile complainant. E fia ma fia videos rawa umana abi samo. Talo sia. E whapea tu ona ele uma ona mata video. Hopefully. Ai a whai o sisi me ai le whaonga ina video o uma ona lafu atu e whai i ai ia le whamsinonga. Whanau noa lewe roto. O ana isi me i ta pena, a le o whamaunia mai ele complainant, po le ana le tangi. O mana lafu ele lea no noa i o videos, e support ai i ele complain. Pita sina mea pe o lea tatu te vava ai ai. E se la ele o kalasa lea o whai, o lea o whai e te metai o papali, ia la toa ro sela papali. Yoe. O la u whanono ture inoa pe ia se tangata mātou ma i whonga poa tua sivi. E sa waile le suafale au te whanono te ia lala toa. Ia, tatu tatalo ia. Awa na si menu no foma tu u whane mawhawhau. Ua talia. Talia o lono winga. Na watu wale o leo. Mane mauti noele i mautu. Na u whanongo longo le tala le i konsina le interview ma. Na ia whamtalanga na whesili ia. Na mea le ina tō atu whai mai ia whamsinonga ele lava au tō mau. E whapea le mori mau le li lea a whangasanga lo tūla i mai temine. So se leo ai whai ia se morianga. E avea ua atoa morianga elements. Peina whaonga le li le upuna elemeni. They have 3 or 4 elements. E te tau o na study ai le leo ma molia ma whai ai na morianga. E a toa loa elemenia. Abe roli le whamsinonga. So e ala na abe le whamsinonga. According to the acting commissioner, e ala la o abe le whamsinonga. Ua atoa elemenia. Na toi fasili lola ele ala mea le fai mai fa msionga ile lava fai mai lo male tala ale komsina langolang o fai unga na e serva ai fa msin e serva ai matu le ale winga le tala sia ta fa rongo ni America i to ina case fa pena ele fai tasi le fai lua le me taula what dismiss le case au case oisi cases o matua case oisi cases na o kieta le o te mauti noa io and dismiss i lunga le lava mori mau le anga mori mau ina o fa longo la ile le mala natali papia once I atoi elemeni abiro do fasili ala mo rin tele i mo le lava mo ma e serva ai leo e serva ai il famsino ma le si va ngolan tali e au nga fo le ai famsino e fai ma fale a onga ia matu leo o to fai tau o to fa longo le interview ale sunga io o lona winga e ma fai fo inta alo famsino il mera io e fai tingala wale watu netala e au ngā fo i whai unga wha masino e whai mawhale a onga ia i matu. My goodness. Ewe. O le fasitala le sui par mir interview ia ma le Alpha News. Le ana fa pedfast na la ngona le sui par mir tala ale
CEO o le afo o te lo po CEO le I don't know, I have no idea la ngai ta ua mo sisi le ngol CEO then but I don't want to know pau le me oi loa o le na fa longo atu le io le na mi millo mai papa stui le mele pe metala stui ole fai nei la na tala istanta pena o fale alili le ise tala a o fele tupe na vatu fai ele fale tu fa fonga tatu isa le mea na kaunta ai foi tu le epa ia one semo ia sui parmia ina uata ua sui parmia le apa ma le ma fau o le CEO lea ale tanga donga le uma le pokala mele tu le li fen chance fenga donga malo oi sai le la mele uta me tatu ta mai tatu le ala se si o le tu tanta mane ele se fau malo meia ele se fau malo meia lo fionga le la uli le malitoa se maliero finangalo to sila to ale mele langa o lea ana fa pe sila fie ana to tu la ia tu de lua o tasi ana to e malo tu le e pa de lua o tasi o man fa tu le lafo o man fa tu le lafo la le lafo mo lia o to tu la fono il fo malo treason ele salua ila le fala le mele ele salua ila le kapeka fa manatu pea au le ala to soli to fo malo fai la to fo malo au le ala na mele fai ile termine mal lima tau sanga wai na fu mai o la to fai e metau la leva fai fo malo ai se me to fai e mele lo fionga le li pare mia sila to ala fionga e alofa te le atu e alofa te le atu na ua tele le mafofau ili fa peni mea atupua tamasese na fai temi o pale mia le tangata ili fa pe foi ni mea fai e foi ele tava tai pan mia sa umatu nei ele ni mea fa pe ni pale mia na fai mo ile atu ina fa pe ele ai se me fa pe se pale mia na kenset fa pe au tu le mai o ele tofi ya tili foi la wa tami nete le lus fu mon tu puto sa ele se sina tele au sui par mia uma sui par mia le o par mia vai o sai lele o lo finangal o lo manatu o tele lo silafia ai fai atu por kalame ale lupe fale ele leina e to tilo i lo vai tele lenga o lo vai le e tele o lo ai le afaina o oe i le meta o le faia o le fou valenga mena i lo vai tele e tele o manino o le fou valenga la mele o lo fai for so many years lea ua e fai nei la i fale alili o iese no fuanga le lei mo le fono faavae o fale alili avai le ua e no o le fou vale foi lau mele ua e oso i totonu le vā o le ua uma na pē fai mai le faamasinoga o e saʻili mai mea ia fai i le complainant ia mafai le tu e fai le faamasinoga ma la ua alalana o e oso i totonu i e te musu ina nei faapea mai faamasinoga ua talia le avitua o le tagia
tu e pe fa sinonga mana o la mo le no to oso to no mele mena ilo ai o lo tangata o le tangata e fia e poua se fa nga malo o ela tangata e te fai mai o le tangata pito i pepelo i lalo le lama fetu man masina ia le pale mio samo mai lo le mafofau a oi oe e te ave na ngo te le i le tai o le maro o lo tai o lo pale mia o lo tama fa le atu io ade wo no fon fa o le pepelo winga ese lalo le langi man o le lalo langi atu io le ana ua e ta'u mai i lalo lo por kalame lea tau te le taliaina ia le tusi ua au mai e le vang fau fai ina ia to atu e fai au to application na e nofo le ma tau lau mai o e sa e te fono le atu nu ula sa e te fono i fia sa e te fono pe te fono ai fia pena e te fono i lunga i langi po le lalo langi nei po fermena e te fono ai o le mea lava ua au mai e te le ese mamau a mena o mea le lalo langi o mea le tau fai atu o le ami o tonu e whaatino ina ai ma ta fai yoi ale atu i le au mai ala lo te fono i mea le lalo langi e whapea i ua atoa i ati o e mea e whai le po ai lava mai e launga tasia tangata uma i le tusira wa mai tau teo to reapply Iona nga a le wa fe me no uma na avela tusi na fisili atu le o na fe na avela tusi me a le to avene ua ngalo ia te oe whamasinonga le na lua whaia nei ma le poponga whetalai e na umatu nei ali i mai atu le a whaalua le na e totolo ma toto ai o mutu le whonga whetalai whaalua le lei back to back whaalua le lei e te le maasiasi e na whamasinonga na whai e le mai mau kamalo ia ngai ka umika i la kulo ia whaalua le leina tō whetolofi i whamasinonga ia. A whamasinonga sili nei o na tāua. Mō le pāle mene o Samu. Le whiua tō langa mai isi mesi. Le whiua tō soso mai e te le whiua. E te le lopo lai mawhau le whiuanga. Male tu malo. O haila se isi. A e laku ngeila malau mōri mau. Se eyewitness ini ata e latu malau mori mau e se siaki na ai ila mori mau na wa mena le latu foi ni e se na foi mai e se la wafi e sa foi mai 6 figures ka ingo e sole e se lo foma you are o yo le tangata foma te fiu te fe alo fai o au mea ma le whaatino ino me te whaia. O ea o le tangata fōmano. Le tatou malo lau whionga le li pāle mia pe atu e whao la tia i sa mō le whai ngā malang. Sila tutoa i mea ia. O le lata ma whai e whalongolongo oma i porka lame la wanga ia. So se mea lama la ata ma whai e pua ki lipi e wha sa mō. La tatou tilo iai. La hala na fai so. When we allow them, to go through. E allow e tatou mena alina na fia tangata e watu ama. Ono tatou whatangaina. Au a tatau o na whaangata ia tula e pasai lele. O tatau o na whaangata e leta lia e le HRPP to se apply
Tāua e saʻilele le fale o sasina. Tasile me tāua. O fale o vaenga, ai nofo ma tāua ai le fale o tufanga tupe na fai, tufanga siaki na fai iwa. Fitu siaki. E na fai melelo li mongi e se fulu wafe na ave lise ka lise a saureri le to ina le family se ele o yeni fikas, ele o yeni numbers, ele o yese ngoa ele fatu mo na signature na vale na ia. Le leia tatu tatano pe email. Si tatu fai po yo tatu le pepelo i email. Yo e. Ua whaamatala e le li le frua se lau afe paule na o le tupe. Si le li pe whawhawha mai e le whiunga i le lau di le malitopo, le whiunga le te tai o le malo. E lua se lau afe na ave isa sina whai e le whale. Aia mai le whale. E ese le whale nofo. Ese le whale au. O pui na i tau e ling upun whai ea. E ese le whale nofo. Ese le whale au. O le whale au. O le vai voi le au tafa. E ese ma le whale whai e fono. Mea nana whamatala le toi. O le vai la whaatangata e le li ma whawhau me tau tupe. O ia rawa le tau tala. E silia ma le miliona. O le whesili. O whesa o le miliona le whai i le whale o sasina. Ia o te le talia. Si yo oa ina whaoratia ia le pale mia o le atu i Samoa. Lona tai tai. Ia o tai tai o me monia o kai kai loku lepa. Ia e whai atuloa le pale mia tapuni lau mutu tapuni loa. Ia a whai atu foi pale mia pa ai. Anga i tua le whare mamau. Anga i tua le whataeli. Ia e tua runga maa file mo. Nga fo elo te whai o ia ma se tai tai o se maa. Just like me, just like everybody else. Anyway, na si ona whai pule ana e tau tau ai. A o nela ina whai atu ia le parimia. Stui, ia whaoa i ngā e whai ni au push-ups nga se ia, na. Ia pe whai asina au tamo i tua whale a mai se afi se i kukoe, ia sikale ke koe inga ia. Ia ora na. Ia oi. Alo no fole ma fai ma tau fai. O in fa vasenga every little thing that you said. E te fau malo. Ioi. Wa e fo ua le fai ngā malo. E te tau wha leanga i le pale mio le atunu. Ioi. E te fiu e mi milo. O le kau wha leanga. E ke fiu e mi milo lo fia fai por kikinga te oi. Watch. You better watch. Okay? You better watch. Nanga o lefto ata unu ia le fionga le li pale mia i le no fuanga wa levanto ai. Wa levanto take advantage. Levanto ai ma tu take advantage ai sa mo le ta il mele ta ul pale mio le tu. Ia. O tu atu filfilia o tu le nu atu sa fa fai pe o tu sifi. Ia. Pe o tu o tupu le lalolangi ma le basa loloa le. E avatu le lole e miti. Tono no fo malamu pala le lole. Lale sa o tala le avatu. E te le tu e pa i o mai lo watch. E te le tu e pale mia o Samoa. Pine wha maumina. O le pine wha mau so your final attempt to find a way e whaaleanga i e whainga malo. Paua nau sia mele tutoi. Ioi. To e paua lea stui lau mele o tutoi te mine. Mau tangata lango na e lango ina oe. Ioi. O le whainga fau le oi ai. Lua paia inga masui le whainga malo. In another 20 years, ina ua whioti le tōtele.
e fesuisuia ia i palemia i le fa'atuatua i le atua Samoa tasi. Ioe. E uma le sefulu tausasaga pe apule alofa le atua e umi le ola o le susuga le li'i palemia. Sui mai le isi palemia ai le suia le vaega fa'aufai. Let me tell you that. Ioe. So, stui, ia e loa ma le mautinoa. Le moni ma le whaamaoni o le tala le ua whai atu i ati oe. Toi wa ai o ma Samoa, kilipi o ma i e tarano ai le afo. Le porkalame lea. O le siapolau tele. Ma le ungali inga le ako e fo i mai. Ma porkalame uma i e tarano ai papastui ma le awanga uma i e lunga. Ma ai uma shea uma porkalame na. Ma faitau uma manino le lei i o i tua inga ma tau whaaleanga uma atu le epa o lo fai i lona taitai. O lo fai against i lona palemia. Ioe. Ia langa i le mwhaina fai e palemia na me whapena e hawa i ai. Ai o tatu o le tūlanga foi le fai atu o te mawawai fai atu i e palemia taponi la utu. Oni e te tautala. File mu i nasi i umarfono. Ioe. O to inga mea na o iai. Pe a fai soo e meo le mawhawhau. Ia leo tanu mai ia le tatou ma angore ni fiafi. Ia. Ia le tantonunga o lea ua tatonu tatonu le tulai fitu ia lea ua pau mai ia le. E talainga ia por to fa ia mo fanua tupai matira ia ma le por kalame fai pea ia so lua ia po aso lulu te tasi ia fea ngai ma outou i nai New Zealand. E tuira nei ia wanoa. O whanua ia tali mai ia se i whawhiloa i lo tātou nu umar whalolo. Langona mai tula epa. Mana ia. Okay, ia lele na ona o fono whapipi ia tua te loa umana e whatalofa ma whailoa le tātou kalame mai. Papea fo le mamalo le atunu ia te mamtina mātutua a mai se ia lupe whanele sunga whawhiangainga mo lātou whatua. Ia mai se fo i to telo e o lo maua mai au nanga o le lupe whanele. Te tono a inga, te tono mautanga se ngase o le ai o tangata mātutua. Ia mālo soifua, mālo le langi mama. Ia māloa fo i le. Ia oele fo i le ne yasa tula epa ai wa leva na e lungo tapo kalame ia ma e ote. Alo mai. O le a fo i ni me o le a tam whai ati e le nei vaenga le nei a fiafi ia. A pena maua fo i tātou ne malama i mea o tutupu o mea o le a tutupu. Ma mea fo i o lo tutupu pia. Ia, malo, manatu o leo ua e whapai mai i lo tātou atunu ia tātou te tau whai tuwhi tau whao mea alo whale atua i le aso ma le aso soifua ma leola. Kau tai fu o leo ua e pai mai ia o le lava e whao watu tātou por kalame. Ai pe mata ia i se mta upu na ia ona tanga i lole mta upu ia no o mata mea tuai. Le leitu le e pa aile i amata loa. Ia. O se singa o special greetings se tasi o tina matua. Ia, Se mane. tasi o le fionga ia afamasanga. Telesia be Terry as known by most of it, McDonald. O le nei tina matua. O le tapa anga. She watches our program every day. Ia, molo sila fiatu la epa. Na o whai no ia afamasanga. Ma oka e sele mana yo le lupo ka lame le misi a te au. And she said one of the attributes of lupo ka lame le lei o wa leva tele na malama i mea fatu afamasanga o e lole host o le mapo ka lame. Mai ia o te lei lole leisi tama ai o nate but o le alo le o tina ia milosi. Ava ia fate ia ai la ia le fionga ia afamasanga. O afamasanga she's the founder o le
Western Samoa Preschool Association. Yeah. Onga fata ita ile sa tapu yola wa oina o whanau la iti ta pena atu a wā ia onga tūlanga lua. Ia wata ur whamalo mar whaftai le tina. Ai tātere ia tūlanga nā tūla epa whamaila na tāle i te au. Mō whanua te le mā sani ai le alo leo milosi ai momoli ato walo whaanga. Kai, mori atu whaftai. Siro motua. Ia, le si whasisi langa tā wale tūla epa. O se wha mai senga i le wala au le tamai le langi. I se tasi wa lewa na au au na te tono tātou malo. Na au au na atu i le ofisa mtanga wenga leo leo. Lea sa become a chief inspector ma watala na a mai ele malo i New Zealand nei mo o onga. Uma le chief inspector le ofisa leo leo sa avea ma whaurulunga o le office le vaenga le PSC le Public Service Commission. So ai wa avea o ia ma wha masino lango lango ina ua o le tūlanga supersteni o le mtanga luenga whanua maswafa. Ia, Matur wha mai senga i le whanau, le tina whawau ma le whanau, ia ma ai an lua. O le ma ua la tamale nei tula epa. O le na malanga mai ai le afionga le Mean Star. Na afionga Mean Star tupe maua o le tato revenue. Mai o le fo i na afionga ia paunga tala lei. Okay. Tui mata. Ia lo whapea fo ina awai le afionga le Mean Star. O le tanga luengo tinam ta mai tai manga so tai. Le afionga ia moi whawowo Julius. O le fo i maua o la sa a wifi masui o le ekalesia katolito mai siusenga. Ia saying for lava Tialavea Hunt, yes. O yelo o fai masui o le ekalesia mai siusenga. Ia o momoli atu ele fa mai senga. I se tasi whaalo wa lewa na tātou i loa o le safa urulu i ele MCO. O le CEO, le sunga i Apulotu, Lyndon Chuling. Chuling. Ai o le whatu ailo e fu, le ai o le Chuling o le whai o lontina. Ai o lona tama mo i lea i a whono i vasa a Ching. Nea le ngatalenga, o le tama leo o le sa whai matau sala Samoa. The Miss Samoa, Verona a Ching. Oh, claro foi. Ia watu ala wha mai senga i inga lua. Ia. Tu sai foi malwala awa tama. Ia ale ne tama te leno na sao. Te leno na sao le tātou whainga malo i lana tautua. Le ua o ia le sa tu sia le bench book le wha o ngā nei e mtanga rengo whanua maswafa i ala tu la fono. Tu si malutasi. Ana tu si neile tu si muli muli. I think it was an updated in el uafe maletolu. Yeah, o whamai senga na ele afo ele tina ma whapele whanau mala ainga. Peise uso sto ina fuleo a boki a Ching, the Mao Chan a Ching nena. Ia le fo mai ia whapea ia. Talo fai. Io e. Yeah. Ila o inastene o Verona. Se ulu wana. Le ai lava alo. Alo le afo io le fionga ia fono i vasa. Okay. Other than that, la tula epa. O te tata ia la tamata upu. Mana tua fo le tele o le sai. Tusinga, ma fai tionga, tau wha leanga, tau wha se. Ina ua susu watu le nephew ia ta uia o le alo le sunga lau le maletua le o la fionga le pandemia. Le alo siona uso le ana o latu Samoa o fulana to ninga wha leo. I tu sai. E iaila le alo le fionga ia fono i vasa. O le tama leo Richard a Ching. O lo iai nei le ofiso leo mtanga venga leo Samoa. O leo ten wawal ne yasa o mai mo atu i toi sau ninga o tama. O leo la mela na to ninga leo Samoa.
Io la e na toni. Ia na malingi loi mata pe e talo fai. Den to la ngona ila le loto tinga. Ile tele le sae mawhautua. Ben tata la noai fo inata ini. So se alo lavo sa moai to tonu o le forces. O le ele ta o le forces wo ne New Zealand. O le army o le Air Force o le Navy, the Marine Police Force. So se alo lavo sa moai ai. Ele no se wala nyalo sa mo. E oi palangi. Afa pe ni mea faitaulia. Which is, this is one of the toppest. Lena suwatuai le alo lea ilana toninga leo New Zealand. Ona o le fia awaili le whamanatunga whapitoa o le avea o lona anko ia pe whatamafo ia te ia. Avea to fia whatautoina tofi palemia. Lela te matamata atu la ia Richard Arting tulo ia suafa. Le sa whailana whaaloalo. Wana o le tanga vai o le tatou malo sa fufina ai le pusa le sa o tama. Whailo whaia whaaloalonga. Pe o le me masani whaalo ina ua ai sa naunawina la le tanga vai o le fua tatou. Ai sa tupi maatu la i le fionga le Minster. Ia paunga tala lei. O le ena whapiana o paunga tala lei no na whaoina le fua le malo. Ile tina o le ainga. Ele i maua i isa manoa le fionga le li palemia? Ele mamantua le fionga le li palemia le ftoa umana na whai lai whaia na physio o na le ftoa tatala le si malo na au. Wa vese oh. Lai tele lana whai tele an appointment in for mai to get the clearance and everything ele whai malanga i Samoa. Mana ia. E mana ia le baba ia tia i le afu toi sauninga o tama. Ia, ma eu le titilo atu, te o tele nisi masani ai o lo tu mai ai. Ano o watu la tu mai ai la ia pulotu la le Lyndon Chuling a pe. Le maru. Le hai, le CEO le MCO. I. Pulotu. No watu la sa whai mai ai pulotu le te sauninga wha pe. Talo whai. Ia te ila ina ua o toi ti tua mata ele family service ana po. O lela na whamata la ila ia. Le taimi na whailoa i sion tama ia. Lefta ilo ila o le atali ila le fionga ia fono i vasa. Oh, ia pulotu. Iyo Ma Richard. O Richard la Arting, la alu lava ia Arting. Whapela o ia o le wiki o le whanau. Wa le mai ta watu wai nei uma alo ma whanau a le fionga ia fono i vasa. E hape paulo tangata o lo whaamuli mai sa moa le lato a inga. Ai e leo la e tono mtanga ringa an malo. E lela sa whatino lapa ia. Ia tute masani ia i pēa una whaise maliu whaapea. Ia a maile tanga vai ia whaapea na nauna wina. Ia ma whaile wha alo masani tu atu loa i a ao le fionga le Minster. Whaapena tu inatu le fionga le Minster i le tina o le ainga. Ia na whaifole moli mau whanonglongo le moli mau le fionga le Minster. Le na tau tino le fionga le Minster whai ia masui o le fionga le palemia ma le whainga malo. Ia. Ia te mena no fia a mata tuai tu la epa. O le whailo mei nisi o sieli o Richard Arting o se prosecutor. Yes, he did mention 11. Okay. Ia, malo patai mana ia tatala amatai ia le tatou tua mata o nanga. Ia o na fuina maua sia vanoa sitina matua ia a whamasanga asiane i le tatou palemia. Ia, e o fofo iai manatu malangona ia mana o whaftai sa ilia o le vanoa sitina. Ia e whelua iai ma le taitai o le tatou atnu. Le taitai o lau sunga. Taitai o au. Taitai o le lila e valo mene ngutu Samoa. Ia e. O ai a nai whaiele nā sau ninga o le. Le foi se si o langa kamale la ke
le la ua fa mai o te pelo ngu merkasi le la langi longa pandemia ia to ina matua le asisto ina matua o il parmen pare to ina matua o lo fa le ambio matanga al tala le la tatu le ia tapu kalame le mele ta o fo malo le mele ta o fo malo that to le ia tua from now on ia si o kaku kilo ia le mana ia a mai ta la o fo ta am ta nes le ia ta matala I tulanga le court cases ia ai le moto vi inga o le moto vi inga le tua versus ia le fiong le ia asiata ia ua manaia lea ua a mai manino e le fionga al whamasino tulo ai ta tele e mana tu foi ta erita po kalame na fai na batu sa wau so vai na se a wala te tu wala lo ai ina ia awane I toe loteinga e le fionga ia le whamasino ia kalasa atoa ia le whamasinonga lea o ngai te lele conflict of interest ia te loa fo le fionga te mai tai whamasino o le puipuinga langa wa tele e tele ai fo I whaitionga I lana fionga mamea ai ina ia small sailing ma whawhile mu a lea lawa whaftai o le watu la I mai le whamasino ia o le fionga te mai tai ia pali I Rosella lela na whaaton wina e le fionga ia pali I le loia whapea fo I la ua lo a whainga ua sa tapu ona la toe whaia ni whamatalanga e toe a whea le case leo la tau masiata au iai luma whamasinonga ma toe whapea sa ni o la toe whaia ni tau whaleanga le ngata ia asiata a o nisi fo I tangata yes langai mai tawina pea e instigate pena whaailoa le tāpo kalame. Pei e ene atu ia le vaenga le ia le ala le pule. Ia whapea na sasau mai luma whai. O inai loa I leo intangata e lava to whaia le ala le pule. O le esenga ma le fionga le polofesa ia Dr. Afualo. Whapena fo tapu ia. A la wala tau lo nei la le wasa tapu le tūlanga lea. They only had to do the right thing. Like, te fota ua. A iai ni tapo kalame a FCDNS o te whaisa o atulawa. Malie o te lea whare tūlanga le nā. O na lewe te tono whamasinonga. O nisi tūlanga o le confidential malpuipuinga. Which is, that's exactly what they be doing. O le mea le tatauna whai ai mai se lava. O le awaianga ia le tele no mailunga. O fono toi. A uma fonotoe o le ala, a uma le ala, ia o afualo, a uma afualo, ia maletoe ina le nei o tula epo o ia o le tai o le afi. Nā la te whaftai ai, wo o tūlanga le nā, ia se tato matai tū. A o whaafonga mai Samoa o le tua lalo. Ina le maua nisi o mātou, nisi o ni la fonga e whai. Pā wale mea o le sensao ia asiata. If you hear anything mai leungari I lea. It's about time wa tatauna. Put a stop to it. Wa umi o na whaia le amio le ngutu puaa, le mawhau, whai o le fionga le li pā le mia. Sa i fwoi taimi sa whai e la whonganga I lea o le malo. Ia ale ngata le ngā tu aia uma. A ua sosopo, ma saule le mawhau susunga whawhiangainga. Onta o mai la ia le case o le. Maria tele me wo ye nei le case. Peia o tae au ia. Tae au po se asa vaso lea. Le tūlanga le case le vao. I tamadi I o whale alili le sui pale mia wha perito whai atu loma Lance pule la meko. Ua manao e ave I tua. I o le halal mele ua whai nei. O le la ua tuu le case o le tausanga na whai I nei tamali e tatala I tua la tangi. Ua umana so a lau pule ia e whai a lofa I le tu malo. Le ua wha ulu atu I le motion a le HRPP. They want to be part
o le a le feʻau te itulou o tala tusao. O le a le feʻau a le pā, le mea o loo faipule i tula epa, i mataupu loto i fale a fale adili. E le ai sana feʻau i ai. Wa o le whape wa watu tausanga e fia iai, e fia watu se lato moli mau moli mau moni i le mata upulea. It's got nothing to do with you tula epa. O le mea nai e te whaia, wa e wha ave sia le atunuu, wha loa taua le atunuu. O lea, I'm only saying it's not going to happen, but I'm just saying, as an example. A whai la e pa uia le fionga ale sui palemia. That's not going to alter the fact e malo langa le fast. So be it. Or what you're trying to stir everything out. Ma fa le mau se no fo fel fani o malo Samoa. Na pe o le mea tonu ana tupa i le tam whai tuai i to ina le. Langa le pe le o whaali longa la wala lana mea o lo whai. E le o loa e tu la whai mali loa o ia o le tangata fau malo. A tatu wala ai uma i mea i upu e tau tala i ia le pe o le no whai atu o karamele so o tai o le malo. Le uanga i eila na tau whaleanga. O le pale mia, o le tamā o le atunu, o le taitai o le atunu, include mga ia. A o le lava le o tuia langa tong, o langa tong, o atili ai o na te tele le tau whaaleanga. A ua manatua, ua te tau tatu le ia le melea, o ia, o le tangata fō malo. Mana ia la taru sanga le wa au mai le atunu, o ani tala noanga uma, o upu uma tau tala iai, tau fi uma, tauna ave whamasonga. Moni tula epa, e sele matanga, pēnau whai atu foi, telo tapoka lame. Yeah. Whatever lai happen i te tono Samoa, Yeah. maua umai malo i e fafo New Zealand, Australia, they get it. I say because it's all online le observer, o nisi fo i nao news o le au mai, se fo i le atunu telo la tonu. Papalangi mai. Toi papalangi mai pingaro. Papalangi mai. Lale mai tau, pēnau whai atu. Ambassadors, commissioners, consulates i te tono Samoa. They link all the information to the original country where they come from. O i nai loa uma, la ele o wha ape o pose lilo i mea la te tupu i Samoa. Ia ale matanga la, titilu ei fo ia whai tau palang whapea. He was a former prime minister. Yes. And o leilo umale te leo whale tonu le teimi o lana taitaina. And it looks like he's got the taste of his own medicine instead of owning up. Malolo whatamari. Ale mele wa whai. Wa tusa o mea na tutupu i lana taitaina. Le wana atonua mai el whainga malo. Tuule melea. You know, pai mai le tala whawhawhinge. Ia sipi la ia. O mea sa tau whaia. E le whaapela o le a whai e le ainga fast. Peo le manino la so se taimi e tala noai le nei tangata. Le nito ina. O mea umai ana te whaia. Le o te puai uma mai i lona whafonga. I lona ngutu. Mea o lo masani ai na ia e whaatino i le malo o le atu o Samoa. So, o te lo foi elo ela i ai le va ai ele fionga le li parmia. Ne ela i ele va ai ele fionga le li parmia. E iai se mea sili o na tatu wawa iai. I le lumana i lo toe maot. O peno whai atu tula epa. O esele te le o le ao ngā masea o onga i le fionga le li palemia. Lea taimi nei e nofo i nei ina ia wha uma ngatonga fitinga o lona a au. O le ua mwhaina nofo ia i le nofoa o tātou ia i whafo. Ma tilo atu ma ngai loa ai le tele o le wha le tonu ma le mea. Ia ale nei. Mai ale amatanga i le taimi ana na e le fionga le al palemia whaila na palota le by election.
E whai mai lava mea e whai o ani tana noanga e whai u lava la lau i o whio iei na la lau mai le amatanga o King Pelo le se si toi tatoni e te oe taton lawa sila Samoa ana sila Samoa e le landslide le vaenga le fast le whainga parosta le o matu nei pe whanau whai atu le amatanga le whala toi whai atu e lema whaina le leitula epa langa e le ave fo e le tuani ma fo fonga le ia te ia ono le a e le o mawhaina wha ma walalo longa loto ua o to i lalo popo o ai to i lalo popo ai le la auli al mali atua o le whai e lana tau whai whainga o le whai e le tau wha leanga na fesiri lea i se halal me wo to i lalo popo i le nei tangata ila i titi ma maolo au he ua whai le whai unga Samoa whapea olo tau whaleanga i ala auli o le sa o le nā. Wa mai moa uma Samoa ngā luenga e tū masavali le fionga le li palemia. A oe, e te nofo e ke expect sa vavadi mai tangata ia te oe. Le ai, o le pule lai a Samoa, e le o oe le pule. O le tūlangala nawa sila fia le atunuu. Pauli o le tangata wa tūla i mai, e moni le alofa i tangata anu o Samoa. O le whai ungana o le ainga le atunu. O ai mai, e tiro o Samoa i le tangata e iai fōringa alofa ma tūlanga le lei mo le atunu e benefitai le atunu. Po le a le ai le Samoa i whale te tele le atu ia pia. Ma le fua la i whamanuianga le wa abatu i lima o i tū malo. E whaasoa la vai le tū malo. E le whaasoa e se covenant. E le tupu mea, tu sa whipea mai ma lato kola le lope tupu pe le ma le meisi meia. E le a vea i tangata o le tū malo. E whaasoa e lato. Pe abe le account a tangata o lato ala whaia. O ne e whiu e tau whaia suene excuses. Le wai loe Samoa. O lani me tau te whaia. E tau te lufi mai ala vai o tau. O le miliona ua au mai i a mato. O ne vai le te leo le tisa. Nia mana tua foi tula epa. Sa la lau te tono o pale meni. So ia te tau whaavalea, so ia te ole ina le atunu. Tau te pepelo e le tupu le nei mea. Ia o whea lana whai ai. Ala le ua tupu. E ui ele i a toa le paia inga le 5 tausanga. Ale ale me wa ai sa mo i whamanianga. Wa ai. Le la watula i mai nei. Wa toe landslide mai le whainga malo. E toe wha wau langa ana watau na wha peo na tau tino ya Samoa. Le wa toe wha o popo ai lesi milionga. Ia le ale me le watupu nei. Ia le wa wha la alwe awe wha masinonga. Ia le whainga malo ona. E te tauna pule lato. O le ato fia whai tupe fua ma tau fia whai mea i le anawatau o le ainga fast. O tato, vai le tau kola le nale peo te whai atu pea. Le la tau kola le nale wai le lope mautinoa. Na fola tangata. Pea me mua foi. No ia ana wha petula i mai. E te ia wa wha se le mutu le kola. O na lawa whai le ngau le la tau kola. Ia, e maali ea nei mea mawhanua. E maali e fode le i le wama ai e la tunu. O le whaia ina wha alua o le heita pipi. O le mori mauola le nā e tatau o na nofo matula e pa. E le toi eso na wanoa e taita ia i le atunu. E le toi e fua i ona tausanga ia ia. Le oa avela na wha mawanga o lona taimi muri nei. Wala e peti ue o aturu le silima tausanga le manus e toi sau fua. Tula epa se mo meo it's old school news. O le tala lava le na whai mai isi pae inga tolu whātaru ai. Sa whaapeo na whaapele ai le tu malo. O lo taimi muli le nei. Le ameo ia le nei a lava e whai. Tatu tule ia le upu leo tātara noi nei aso le trise. A tonu whalongo longo mai ai. Ma se tau tu mai nai. La na wala por kala mele atale ri o si o ri fe se vai ta o te ua io koe alo lorta no toina la fai mali loa fai mali noa mo le fa ma walunga
fa'asausili fa'apule ausili alo wale sia polo tele la ori atale li o soeli me me se tuil ka wai ka o ki o mai fa pe moria ka o ma vai ia o lesi na ta'i o le afi o lesi na ta'i o le afi mana fesili latou te le fa'atupuina se filemu a fai latou te mana o mia ina fa'atupu filemu sa mo sa le tatau ia latou na faini fesili ina ia fa'aososo ina itu la epa a mai lea mea ia masaua ia le mafaufau o nei toi ina ia pe kia tanga ila iai i la fonga ia wa lafo ia i tangata i lunga upenga ta whainangi. Ala wa mai. Ia leo ngā o tele o ana mea le leisa whai. Ai a wha apealo na tūlanga o le tau whaaleanga ma le saue e a mai i a tala o ole le atunu. Ele whai lea mon i ona vi inga na ole ino sia i o ia. Ala mea moni na. Le foi la mo ilanga le te whangai ma le upo le landslide i le malo. Ai te wa ai foi la o le mi milo ina le o mai a mai pasene. E le mawhai na malo lo me o tangata tu ila popo. Leo le landslide le malo o lono winga. I le eise te mia la la latai. A le o mai a mai pasene. O fa popo fa tasi la to mai si vanga. O na fa pela ia ela titi pasene le mo atatu. Ai to tele pasene le mo e isi vanga others. Ele fa o fa nga mai le upu others. E counter to manahita pipi. Ana whapea tula hepa. Whapea tula hepa ia o na o ia wailoa o ngā whailinga 2+2 le ai. Wā tama mai yalo ma whanau o sa mōlo o ngai whafo a. Ia fufolelo na tau whaavalea le whainga o le sifuru paseni. A e tūlanga le iai. Ana whapea mawalulunga ni lato paseni. Ia la me la landslide ele malo le fast. Wata taula na tula i mai lato. Se... Ya, watau nu o lor sa nuanga a le fionga le palmia minsta faini o fuwai o tau pepelo. Ia o insi tam puina. Ia. Mana ia tele whaftai le fionga tamaita i el minsta o tupe. Mana ia tele le whaai unga le wawhai ele minsta o tupe le fionga ia mulipola ana rosa. E avile. Ona tanga i foi. Lua se lau 5 milionga le tupe sai 5 o le malo tausi. A leo o ina ua whaatau tō le whainga malo le aso 10 se tema. Ai maa ua whapea mai, to e tasi le mai aso o te tongi whainga le malo. Mai a ua dry up le tupe. Whawhewhena la to whaa spending le lua se lau 5 isi taimi. Le leipen whapea o ni fieni tau sanga na la to spending. It's a very short. So lena fa popo ye male 5 o le i o le SOE Ne le la o se lau male ono ai la. But mana ia le fai unga le fionga te mai tai minsta. Lo audit. Lawa audit io e. Lawa audit. Ono tūlanga e lem whaina whailo atu ia dato tatalia. Whailo le upwhangangi. You and I are going to have the last laugh. Mana ia. No, o mai la lea, wa yeini e whaini tu singa mani complained. Anga I mean star so I forma loloina. Ia lena wha manino le le tata noanga le vai aso. Le tūlanga o whangu o keseni. Lena whausia le whalenga o siele o keseni I Samoa. Ia ole pae inga lena umatu nei. Le ola tau lena tūlai. Na wa leanga le whale. Sa ia ina lato ngā luenga ina ia whale leia. Ina ia mauti noa ma wha mautu pia le whai o le ngosi o le o ke sene mo tato atu mu. Le ma whai. E le taimo tula epa sa mai tutuila ia le o ke sene. Le pae inga lenga umanei le fo na lato whaia. A le whatu atu lai le tato whai ngā malo. Ia, e te tauna a maile supply o le oksene, whapea ia tu mua, whapea mo tu tele sa la whai. A wasa I ele to tele.
Ia ma le tūlanga la le I whala au o le sa iei le supply o whala au sa watu I Samoa. A iei nisi o whapea mai. E o atu le whalatala vai, mo le ini whala au. E whapea fole mo tutele I sa la whai. E le o iei ni whala au I mai. Ia, a whai fo o maua mai e le fionga le ali mean star le officer soi fo maloloina. Because I know for a fact there were some supplies lenga e free to Samoa. Ia a whai fo I lena mai tawina sa lipotia. Sa iei fo I mea valea a le wharatala vai sa whai ai. Ia se siaki ani. Se I whapeo na siaki ani. Ina ia maua pea ia whala au mo le mamalu le atunu. O lo o whata otolia I ngasi. Mana lesa o wharongolongo le siapolau tele. Le lango ina to ina mana ita pipiri fa mai fo pape tau fai I sipsenga. Janai mato. Sorry, tona mato. Le lango ina. La tu tele lango ina fa me tu na fa fo fa le leia fa mai o lo iai I matutua. Ia lai lo le leia o fale na la tu faia. Tua le anga faia. Tua I le anga faia lava fale. Ia mai alua luale mea. E kami ala vea si le sa CEO le ufa minstawa o. Ia vai le e momole vave le pointo le lima o tuila epa. Mana tua. Mela le maua ia inga luenga ia fausia le ausaina. They're tradesmen. It's very poor ia le whainga le tradesmen. Wo ia te tono le whale mai lea. Sole, e se mea le whale mai fōu. E te savali alo mamaulau savali e fofola nus ia mo meo cardboard I lunga le foroma pakete solo. E tutulu. E o te mol mawina fo I popo fōu afta wana whai. A mato malanga I Samoa. Ona le mai fo se tasi o tuangane. Yo ingi mea le mo te sau whai te tonu e sa ungi tuangane lon tautonga. Ai vesi melesi tu ua mū le potu le e sa waile electrical supplies. Ia fe, o saina. Mantua fo le male valele le na fau, nei na fau e saina. Le na ele taimina la tu ele valele au wa loka wa le mawhaina nga whiwa I elevators mo mea. Ai mawa ia. E alu lava le saina ma avele ki o le whaito o le male valele. E te ngā mea la ia. Ia ta tutanga ia le fale le mauta whamsinonga. Ia o le tulu fo I o te tono le ofiso whamsinonga. Mea umane na fausia sainga. Whawhetai la vale e le songsanga fo e le fionga le li pale mia au tula I meion le teimi o le speaker. Le na mawaila I le soswani e fausia ina le tato mautafono mai le malo Australia e po Amerika. Ia le le fausanga because le monitoring o tradesmen e whaonga. Tā maila I le tātou auditing report la lea tula epa. O ka se tele le whaiti yonga sa whai. Sa whai whape. Ia o maila I manatua le taimi le nei. Le taimi le na tupo le mea le nei. Au I ele pae I ngā fia mei. Lea la sa pese ya tula epa wa. Ese le tona tula epa. Ese le tona fonotoe. Ese foi le tona le ale pule. O mai e mai ni whamanianga in tupe na mato, aia mani mea bla bla bla. A le ale mele watu lai mai nei, wa ese le tone, ona watu lai mai le fast, whawhetai, o lea la a whaile sa ili ilinga I le tātou forensic. Tālo whai tanu malala, o le ato tele le au, lato tele le au no fo maue oe, e sa ili o lato degrees. E sele le anga o nei mea o iei le tatu malu. Tulanga fo lea o leo ke mawhawhamu ma whawhau peanga pape o manisi futo sanga. E leo sui ar malu. Te leo po ani fo linga o lea tu nuu pape nei peana pape le vabe sui ar malu le mauar telo mei o tilo tele tu nuu.
ma le mea ma le mau ai talafu ai mai asi o io tasi lea isiu tele mo Samoa ia malama ia ile atunu e pepelo ala tu tala ia mai na latou totogi le latou totogi o i talafu e o mai le faiga malo ua tapuni ua le mafai na toe faisi ai talafu io a le lava e tau mafai si o mafai ngotala mafaafinau ma taupu i le faafofoga tagata ala la telo le leia o mai le vaale valu se fulu miliona le talafu ai o mai fa mele e ngau le vaale se fauta ia Tula epa. O le pine whaamau lava o mea nei. Le mafua anga ngā laing ana tope lau mawhau e tula epa. Le LTRA 2008. yeah Ona ua le mawhaina to e whaini no ngā tupe. Ale ale me wa iai. Ua whaailoa mai e whatupe nei. O loo tamau a inga Samoa i ona ele whaale atunuu. So this is something lesa tātou tu whatasi ai. Le SSIG ona tūlanga lea. Lea na leina whai le tūla whono le nei. Ma whaapea i lona whai. E le sitala lo whanua. Uma whaapea whatata inga. To a lima tātou siblings. Ai a whaapea iei se tātou se lau eka o iei whanua whalenga nuu. E tātou te appointinga se tangata whai masao. O le sao lale nā, e sawe le stala le whanua le MNRE. A umana le stala. So, le stala lo le sao. It's no longer yours. It belongs to the government now. e o le rent Nyoe. Mea tōnu ale nā sa wha lea tula e pamulwhainga malo. Ia tūlanga lea. Ia manino sa mo le awala tonu le ngā lainga whau le tula whono lea o le LTRA 2008. Ona ua le mawhaina to e whaini no ngā tupe i whanua. No ngā tupe al malo ua le anga tongi ai tālafu. Lea na whaelo mai ei whanua whalanga no. Le whai e lola tula whono lea. Ene wa tula i mele whai ngā malo. Ina wa tula i mele whai ngā malo. Lea sa fesilingia o oile stangata o a ole stangata sa tātou fesilingia ma whapea. O le a lawa le o te tauna whaise fufuanga e ABS. Lea sa fesilingia ai le fionga le li sa ave mamin star le MNRE. Ai whapea fo inona a maia ni tala e na pese whaangongo e whaalata i tangata Samoa. E le aini whanua le e mau ia le fo ilana oso mai tula e pa mai ia lea lawa sao noa le fionga le li min star. But there's the bottom layer o le na. Oi, le fionga ia fia mesa min star at the time o le MNRE le na whai ei tu la whono ia. Sa ngungu fo le fionga tamai taipania. ai e sau noa ngā le li leo te susulu sifsta i le mele leo te ua mai ai o te mini nei ma taulia na watu foi i le fast ma tatu foi talo watu sui mele ai watu le fast na mo nei na paula to mena fai o le ABS o Kashmir lands under the LTRA 2008 pawana la to mena fai o le remove ese mai o le fai mai lona tala o le to pisa ni si i lo umana ese le umana ese Kashmir lands ma lalu tu la fono le o te le tangona fai o whanau ai o fisiri tele ala a fai la le ua ese ai se amena tu ai lalo in the first place ai se la mina tu la mo tu e vese ai a mai la le si tu pulanga i luma tu le luas fulu 30 years le whanau mai o mai e le loa tangata le loa tu mai tu au mai sa o tu la fong ko ku fele lalo i pa wala le fingol me remove the whole thing remove the whole law ese male ai pe o merna na o tu monisa na o te tonu ua iai ni su e ngā whaapitoa iai te tonu na tā uku lea. Yeah. Mana ia le whalongolongo atu i le iai se whalau i loa o se o nia o onga mō Samoa
lena fa lawi loa le fionga le li sui palemia ona le la le mai tau atu le nei le fionga le min star tinam ta mai tai ma anga so tai le la sa fai e le tatala le fionga le li sui palemia le au nanga le wata o le sui alofa o le au nanga le tu langa tau me sui o ni fa manianga le mo tinama ta mai tai ia ai fo ia le tu pa o li e ia le lato vent le lato interest i le fo ia au nanga e fa pela it's on behalf o le alo sa mo le na tangata vale ina i ta le suma ia afa alu ia mana ia fo ia na o onga e mai le fa la wilo le al tato fainga malo ia mawale to mai o le to mai o tinam ta mai tai e le lei mawai e tupe maua mo ainga fa pia e kalesia ia e mai se fo ia le tu malo a mai se tato o tunu mawai fo le revenue te tonu mo le atunu i Samoa mana ia o lena e ta ua le tūlanga lea i le whale mai lena e ta ua tūlanga le whale mai tonga i mato wala ta tau wai pe ona sau noa nisi o whaipule e mana ia le initiative lea le whainga malo ona e lua whale mai te tele le o te whalonga tu whape o le wa i ele fufuanga o i tonga i mato ia ma o i sa le longa i sa la whai ona o tūlanga la iai ua manatua e le e sena whai mai alu tupe le whainga o le whale mai le in male valele a o le ta ua to tele malo le tunu e ati ai e le ini fo mai o iai so e mana ia la le whale mai lea ona mea le tu lea anga i male valele ma wale o to iese whale mai le umuenga o ina la whaingofia na tuli mai le whale mai le i le foi tonga i mato. But what's wrong o le whai o le si whale mai whaalua i whale mai Samoa? O le ale leanga. O le mele tūlai mai. Se mana o tūlai pana mi mea ta ua ilonga i ngoa. Ai o mea umane i e whai e le fionga le li pale mia ma le whai ngā malo fōu. E le o se vi inga po se ta ua o se ngoa stangata tuatasi. O le mea ina ia maua le wha manuianga mo le lau tele o tangata anu o Samoa. Ale nei fu se so ia. Wa uma mena e suia ono lea o vi inga lava mo oi e te lea lofa ia Samoa. Na, ele si mea lea e tau pe ona tua e peilunga. Na ia tua ia ai ia toe lupe. Ma toe susulu, siusta. I le oti e tu au. Le ngata lai lon tua ia o tangata ia. A ua ia whalenga ina ia le sunga i le i sui minsta. I sui parimia. I tō rua, tō rua. O ko kai ma mawhana la fonga. Yes. O mea umaia. Le na la fonga tata i kia kilipi lea. Ia, mea leo te tau sanga tua ia i lato uma o le i kilipi ia. Tau fiofi uma kilipi ia. Isia, ele langa a whalongo mai la no marie e mwhaina no te ai ia le sui parimia malon fatua ia masio na tōrua ona o mea langa na tu sa o mea toina na o tala noa i li tōrua o le lile sui parimia o lon tōrua lo ia o le sion tōrua na wa le li pe lua e o korua pauta ia. No fatu foi le o fua tua umo mea i fetu ina lea. O mea uma i o faunga i o lona fau malo. O le fau malo, whatever. Uma mena te whaia. O le fau malo i le afo. Le atuanga. Tula epa. Fefe nga o tau ma fevesia inga le mena te whaia. A o whaafonga foi e sunga whawhianga inga ma ele manuio nei wa pei e leo se tangata matua, pei e leo se tamā,
Pei lo se grandfather la wato tele ana whanau ia whapea whanau an whanau. O ia la o se whai atu rupelo ia se wha mautinoina. Ai whawhiwhere teine le pule le onga le sap. Whawhiwhere teine nā. O sana wa whai poipola tina teine nā. Isole. Ia, si saunua ia. Ala wina la tala nā na wha matari atu whapena. Langa ia ngona le loto o tia e whai alofa e le fionga sui pale mia. O le la wawa ai masei, wawa ai leanga. Personal. But for goodness sake. For goodness sake. Malolo wha tamari. Wa koko wha fionga ngutu i le fionga le li pale la au le malitoa. Why no matter what nge mau mea uma, e wha sisi uma, he always tried to pin down i le fionga le li pale mia. Ia, o le mena e mau, ia, le lau e pe i fofu le wharongorongo tangata i sina mea mai. O siona fine foi na le, oi foi, le no fo male li salo i silia, orna? Le salo i silia au mua. Oi, le tio la a whapea o rona sani loa. A tonu lama. Wa uie e le ai se a foi se tulanga ita pe whaleanga i le a foi, le ata maitai, le fionga foi ato filau, ai, o le tulanga wale nata ua, e se le matanga ni ta mama tua i atu la epa. Io la e tongi le moa se, awa e loa e te a foi, te mama, e tongi la moa, ai, awa, na foi e solo mua i atu oi. Ia pe o mea na, e lua tua inga matuia i e whai i. O le tua ia le maliu o tamatitia onga lea. Tu au. Tua ia i le tele o to rua, a le fionga le suipania. Se lava foi na le lua. Lava foi na le lua. O whaafonga ai la le fionga le suipale mia. Tauna i loa, tauna i loa leo e lunga uma. Ia, ta tono foi lo whaafonga foi le fionga le li pale mia. Wa ta tauna whai se fuafuanga iai. Wa leva pe e ta alo a whata alonga le whaingoanga mia. Ai sau ai tua le tau la malama tau whaaleanga. Ai imana kua. O nā mea uma e le peti ai le file mu ma nofo le lei o ainga. A wa masani ai e tau whaaleanga. Ia lue whailona i tu malo, tu lo le tu malo, pe a lue whailona ainga. Ai lo le sau e lau me whapea. Se wa matanga i lava. Ia no doubt fo i tala tula epa. Wa sau se tala i fafo. No doubt. Wa sau se tala i fafo. Ia na ta lo whaila ia le fionga le li pale mia e mai se fo ia le sui pale mia. Mo o to umai whanongo mai le kilipi lea ma te tara noa i le whaleanganga le ta uaito o lua to whaman mole lafo ai ia tu pa i se tasi lafo mai le sasi a tia whaman mole ia to whafonga mai ia ona teo marura ia leo mei o le la tatu ta pena whai uma nei me uma ari tupa ari i mawhanu Moni. Ia langa pe ono whai atu. E leini o ta so o tanga i nei tangata. E langona le o tio le loto. Ia o ta ita tele o te tuangane ma e pui pui. E pui pui le li o lea. Ia manatua ai ai fo ia alo le li sui pale mia. Ai whanongolongora i ai whanau ma mia. E langona ile langona o tia. Le so tuturi loa tuane mea le le tene lea le whapewita i teo la fino la whaele fu le sa whaino na whare loa i tonga fufua. Tula epa, ta pauli ai lo nase e se taimi ta au i kiri atu. Sele, ia maro ole ta wai ole ta pula na mai le pe o fai ma amana ia i ma fa mana to seli o afa alu mai nei amato e na mali nei le foi la foi nga mai fitu le iba tau sanga talu no fai fala po tonga le o uma foi na fai le onga ile onga la tala na e ono su e tama ia li imta mai tai na o ia vai da le so mai a mori maola le so mai Ia. To filo fiti le na taisi si to e ino fui mono la faele vito pa u yesel
ia puta tu mta puna system ia tu le epa tatia ese pa ole mea ole winga na nga batu le tala i lona faaleanga ina le ole fionga le li sui pale mia ai se fai ia le winga nga le tala a pe no fai atu fai lo fa foi le tamari ia to filau ai ole le winga o tula epa fa singo iai ole a e tau le pua ma e la fo ai se vai fo lava oi ia te oi le ira ngata tau foi na va ia foi langa e lua me te tele tu ia o le maliu ma le tele to lua ia sto inala ia sisui paremia ata ia i lau fa fonga anga Samoa o i wai loa ele tu ai ngata e ele lea le loto na te le tadia ina longa to le alu popo ona o le tūlanga lava nei e eli lava mea e wha aloa taua mamo le bebesi la wha whewhea na sawe la lau nei mea anga i le fionga le sui pale mia le la wha fonga mai le fionga pale mia wha fonga mai fo ia le a foi le fale tua wa ele le sa tua ia wa ele ma le fionga le li pale mia ia le maliu tu au ale fa lo sui o le wa no fo matua ia to Susulu Schuster Fabier you know he's a coward ele ma faina na foi wa fa alo fai wa le longa se tuai ia male mea le o fa pe mai pe folinga mai e ai afulu wa tupe ol bloke ti le ni tupe ale fainga malo le fast o tupe la tunu o tu te ai afu la tunu ai fa fere te me langa fa langa leadership le te me langa ia administrations ia se tato talia le forensic auditing e te mana tua o ia le na faleanga le meo le afoi le ta iala le mea e fatu me ele tu fa eru tu faro nei tu malo o ngai lo ai mo tangata loto leanga mana o talepe pai ai se sources fa mo ina na fesilingia tu la epa ale tali na fesilingia o ani mea le lei o se tau ana batau e tau te counter inga ai ia fuafuanga le fast ona o le mana ia pokalan le tala le se tala fa pe mai le simia talepe lom fa leanga. This is exactly what he's doing now. Ai fatanga pepelo, ai mafatanga, you know, he's the devil that you know in the dark. Lela ona o mai lau tele ma fanua. Ni ona o mai lau tele lo man faila na tusi ave de malo. E na tele taliaina, mai ata ua na lila, o ia sa tai fono te tele al langi. O ia sa ioe. E pe o leo anu fa mtala mai. Ale mana na watu ni uanga va. O le ala se manuia sa moana maua mai ai. Ina tai te sa ai. O le ala se manuia sa moa. Ana fa pe o ien tai fono te le lalangi. O te le se manuia sa moa. To tongi uma ai tala fo sa moa. Pine fa mau. Anga le tula ima le fast ele a matan to tongi ia ai tala fo. Leo le mea tasi le nā mea talosia ia sink in ni mafofau o le tatu atu whekamia i le whekamini me tu le epa e whaamatala me tau i talafu. E fiu e whe alo whai. E le toe nā tia le mea tele ua whai e whatuatua i le tua sama o tasi. O le au mai i lalo ai talafu. Yo e. Ane lava e whetā ngofi mtau whai e whaupu ni whaupunga ya mama. So le sa ore upo le sta malo. E fiu tu la epa e whai ana tala tau whaasuka ina ai le atunu whaasisi. Ai i le official whaamaunga whaingo mirror statistics, the numbers never lied. Yeah. The numbers don't lie. Olo o tele te mali o le atunu leanga waa i le whaawasenga inga o tūlanga lea. E fiu wala e mai ana pepelo. Ia ai o le mena e maua iai. Ngā le ti ngā i o ulo tangata e momo le pepelo. Wa fafa les pepelo lunga les pepelo. Sa o ai lo le saunoa ngā le fio. Ngā le tui atua.
Ua fafa le singau I lunga o le singau. O lesi mena na o tano ngato lua le ana na fida fiafi. O me o lauto e fai tupu me le sa mo le peso o paua. Le auto e tupu mena sa mo mai pe atuale paua e fia. Ia elen fenta tu tano na me langa le si fai mise tala mai sa mo. Ma tau lia ta sai le a mai la tu tala. Na la tu tala. Tau te le falongo le tu al malo. O la tu langa le I paua le. A le la fai mi matala to ina malanga a ngusore ka mo mai. Samoa se ilonga e koe ku mai le hita pipi. Se ilonga e te tula I mai le HRPP, it runs Samoa to the ground. Koe whaopoko nisi ai tā lafu. O whanau ma whanau e lei whananau mai. O le apolonga e amo le angsala lea te tongi ai tā lafu. Au ngā tui titi ata whai atula tatala. Ia o a koe ku my foot. Ia mai lor tala ale mala. Ia e tau te songi le aba le asini. Tau te le tu mai se tofi. Ai sele. Ia se vai leo ese whamawai. A leo sau whai mai se longa e koe fo I mai. Fua le whamsinonga I e tutoi nei. Pe whapena whai ngā seri e fua I whamsinonga I e rua tutoi. Io femela tu mele pipi whamsinonga. Tu salava na le lua whamsinonga I e tutoi tu la epa. Tu salava pe whape. I'm not saying it's going to happen, but just saying argument's sake. For example, whai lai ma uto o lua lea. E ono tutu mai e whai ngā mā loa le HRPP. No, e koe oi whai. E kisi kua mō tatama. E le tuwa mai ai. Ngā. E ngalo ia la tau ia. Ngalo ia tula epa. Ia by elections ia sa whai le lua. O lua tasi le. La meno iai. Na matua I to I lalo popo ana maloa ia I lava le fast. La mena o iai, na o ofo I le to atolu lena to o e whaila to by election o ngā wa switch party. Na la mena o iai, na o mai umai I le fast. Yena si alo whaila. You know, let it be. Let it be wa whaile filfili ngā sa moa. E o ina wha e tau mai ai, o lena te lu ina le to wha a ta mali ngā whaife aui. I tu malo tai tasi. Wa whale la to filinga. Le to e whaatoto ina lan tai tainga. He needs to own up and wear it. You know, he's got the taste of his own medicine yana. Ia me wale sa whai. Si tatu vai ala pe to e ono no e lua ia limoni ma I pokala melungali ia. A whale na iela na tala na whai whapea. O le pokala melungari le amai ele mea moni. A whai la tau teo mai e mai le mea moni. La me tau teo mai e wha leanga ai e fufuanga le whai maro. E leo se taitai sa o la le to inga taitai lea. A whai o le taitai o le mana e mai le mea moni. O mai a mai sa o ni o lato manatu. Tu o le tau wha leanga, tu o le tau wha sese, tu o le pepelo. Yo le si mele tau na tu sa o I le li o limoni. Fea o iei lau tala le na whai se longa to e oso mai le lai le sipito. Na tonwa. Pere me o iei le tala na. E tau na tu o iei le tala na. Limoni, fea o iei lau tala le na whai se longa e oso mai le lai le sipito la langi to a parimia ia, to e lole o parimia ia. Me tonwa na le tuputu la epa. O le loto ti ngā ia lato folfolanga na whai e le tau nuu. Ia e pawara to ngā tala whai ei. Te o e fusito mata blindfold. Wa I loa I le tau mata ngā I tau folfolanga sa whai. Ma whapea mai. O le mea ale nei, ia le sai mele na sai mai ei. Mai ia, e mafua la stamba leo asiata. Wai le tumu, ia te le lopo ai oi, le whawhea o malama mea tutupu ia o tō whanau. La mena tupu lo grandson. Nā no whapea nā atu. Ke ngofo am ka news e dia e de yasi e se senga la na tu la epa le se senga la tele me e tatu telo e tatu o matua ni tu langa e whaaleanga I o latu tamadi yanga o le alava e te uialo a le mela le tula I mai o le lao mai e whaaleanga mai ma whaafolinga mai o latu e ami o tonu ai sole e le ni ami o tonu ngā
Ame tongo tangata o le tua la to te le whaia tau whaleanga mani. Ia, o le aso malolo ia mātou. Ia, se i o... It's your Veterans Day, yeah. I na so malolo ia mātou i nei e whailonga ia i lātou fo i sa whia ngai ma le militeri ale nei atunu. Ia, atu langa le tu le palo te ata atu nei. Nei la fo me tangata le ata ia. Ona ua aiwo mai whafoli. Le whamasinonga lea a le ungari in tupua lea ma. O mai le I whafo. A le ai atu le. Ia cameras a le au media. Ia. Pe whapaitau ma wheli wai mai. A pe oi. Anga kalakalaka o anga elili wai e moro ma wai. Ia, o le ua. Mele ma waitu la e pa meleanga mo le vale. E tau te le tio. E te tua ea o I le vale le mawhaina. Na suia le vale la tau. La e whapea I o le sa o lea. O reu whasalau mai tusi lea mai whasalau ai awa no ia application na wari lea ua. Le whangata nei le sfarai le nei. Application o lea? Tei whono whawai. Leo vai atu iei, leo ma whaasanga I tonu ar temi nei. Ia, I tatu. Le lau atua ia application o inga, e toi ina nei le ta inga wha. O le pā o anoa maalua, o sa nganga mua, o whale ata tolu, o vai maunga tolu. It's fine memories o no I lātou wane le whetā ngisi mai. Me rangai mau. Yoi. A le whawa mai tawa tunga tula epa. O le wa maintus tu singa o wa whapea. Wa le whetā ngisi mai lava le ngali le lungo lapo kalame. I le mamado le atunu u e alolofa atu e lafa atu tupe. Te tonga hei lano ia. Ma le o whapea mai. O le fia o le lefo le Australian High Commission. E whai ai o la o tangata anu o Australia wa tanto. Te maitai. Ia, o le talia ngā le ngutu puaa. Wai loa. Ia oi e la whapito ai le mei atu e. Titilo ia tala paunga. Whapea ia King Whaipopo. They are Australian citizens. They are Australian. I'm pretty sure the Australian High Commissioner, they will look into it. Why? Ai loa I whaile lua ngutu puaa amalo ai balea. They're not going to barge with you. Ia, o le mea langai mau. O si mea o le talipio le whapea mai le tala. Ua talia e le tamaitai whamasino le talo sanga a leo. E toi tu watu se avanoa. Le ala i toi tolo le tusala o le talo sanga. To a fuala i le vaiaso lua vaiaso tanu ave le tangi ma ave uma mo meo video so mea. Pia tau pau nasi mea tau wha nefu ela ta ita channel. Ianga o uia. Ai la tau to pela nga laua I lungo le. Ia, awa tate toi tala noa ina langa laua I lungo le whamasinonga le mata upu. O nisi nei o vaenga sa tala noa ina I le fontanga le fionga le li pale mia, whapea le pale mia o Mātou New Zealand. O le fufuanga le amai e tatou valele ina ia improve ai lo le tourism given o le ua maua le whaasilinga pasene mwhainto whaini au nanga whaameni ni long. But this time le tatou valele ele o se long le mea le fufua whai ai. O le tūlanga fo ila lea o le prevention on drugs and the security. O le protecting o tatou tala bou. Mai le o atu le tūlanga lea o whala o whasaina ma I mau ai soifua o oina o lumanai I o ainga mai tū malo ia
tupulanga talavou. Mana ia o le whamaite le wawhai le fionga le li palemia. Ina ia aua e se soani ia whaamo la foi ave ma tūlanga le o le soifua maloloina. Ia le tatou sa mo Export Authority. Ia le tūlanga foi la leo le tatou energy supply. The renewal o le energy supply. Ia e mai se foi le vaenga le o le tatou carbon credit. Wa matua le na whaalau i loa le fionga le li palemia. O tupe fōwia. Tupe fōwia. Mo le atina e ina o le tātou whainga malo. Ia whapena fo ila le wa umana whaalau i loa i le fionga le li palemia ia laksen. Le tūlanga le o tātou whale mai tele lea. Le i tonga i mato ia whapea fo i o le motitele sa la whai. La fo wa e lea i le loto o le toe ina le nei, o na whapea, oka, le whato apa le mia la audia, le hai pēr no whatu pēr, o le fionga i la audia le maliatoa, po le fionga le lipa le mia, o se tangata e langa mea le lei. E leo se, o na auli o tangata whai pisinisi, you look at both angles, both ways, whawhena manuia pisinisi, whawhele mea le create le mea le la o tu ese pisinisi, a le o sau le tūlanga, o le raninga o le whainga malo. Sa ili, whea manuia i Samoa, o le ale awale whaina manuia Samoa, le ale awale te whaale leiai. These are all the methodology o le whaonga le fionga le li palemia. A wale lumana i lau tele o tio tato atunu. Wai, ta ole melea mafan, ai nei le background o plestene o le atunu nei. Kasi tatia ia si mea leina pe le so tai ma mafufongo tangata lang ina. Ai o le tuinga background na. Background fai pisinisi. E loa fai deals. E loa so tai matangata. Tatia ia nisi tu o Donald Trump. Ai ia por telefone tu people. E taifa pena uma e o fala le o ke nei singo mea. Taifa pena uma ia le afoi. Ia nga vaa o le tatu palemia o e temi nei. E le lei na mafau pisinisi sosoina o le planning o mea. So, nā pe i tatu tiptilo iai. E tau fesota iai ia nga vaa i o palemia o le tatu atu. Ma le palemia o le atunu nei ta tiisi vai pa afu i o le tai o le nei atunu ma mona o na winga. Ai te whapena lava, o ta uana o anga whai pisinisi. Ia wa la ia tu le epa mai fo, ma fia me. Ia, na ola e ala ua le siusi o manga o la tu ainga ele iaini me whapea. Ele masani fo ila il whaingo deals, man whaingo o pisinisi mi tu lang whapena. Ia pea, tau whafong. E moni, mo le fionga le li palemia. Na ola mai mātua e whai pisinisi. Na whai pisinisi la i titi fo i le fionga le li palemia. Lewa ma tuptupua e wa ola ma whaalau teleina i le to mai le tu whai pisinisi. O mantua fo o ia le na langalanga lava le mele i le Export Authority. Le fo e wha maonia le fionga i a tangaloa Eddie Wilson. Sa lato ngā lulu e wha atasi le same. I le tūlanga lea e lango Eddie Wilson le tūlanga lea le Export Authority ma le tatou valili. O tūlanga ia. Ia e tanga i whala iai. E whapena fo le tūlanga le palemia New Zealand ia. O le tangata fo i to mai sau le tūlanga tau pisinisi. Ia o le tūlanga le o le esenga o tatou palemia le nei mai a tula epa sau ia fia me. E lo tangata ngā lulue organized and planning. E na le sau whawhai and expect everything gets delivered to them. That's the different mentality ma le fionga le li palemia le iai nei. Te pei ar tala le artusi, they were here to be served. Yeah. O le se senga le na o le fionga le palemia le iai nei. O se tangata e lui ta wina ia I mea mana o e whai. Then he gets up sa vali, sa ili mea uma. E le peila o to o lua lea, na le nofo. Ia o tata mai le
Tato wa ele attitude atu ingo tula epa. Yeah. Ia ele whaatusal mea lea tula epa. Ile road show le na whai nei. Yeah. How often do you see le road show nei e o I tu malo taitasi? Yeah. Na whaafōlinga o leo e sa vavali le road show. E ta ngai whale mai tawina le road show. Le fionga le lipa le mia. O ia sa te ia le road show al tato ainga fast. E sa vali, e tu te mi uma. E le deliverance. Na le sa whaia tula epa as if I'm the king, you bow to me. Hell no. O le tūlanga ngā momole se sengo taitai. Yeah. Malo, mana ia leta, ia lo whaanga lena si le na mai. Ana mai whamole e abatu o mai a kroseta to, fata to. My regards to Apamasanga to Pa'i whamole. It was good working with her when she was at ACE specializing in the ECE sector. Yes. Early childhood education. Yeah, ngala le mo te langa ko sita to yo e. O le temine nei le tau nole tina ia Apamasanga. O lea wana tu sia, tu fatasia le history o le fatawaina o le ECE. Early childhood education. Okay. E whapela a mai ana tu sina. Le wa umana na abe sa mo le fionga le minstawa onga. Le taimile nei I le CEO le ia nei le ofisawa onga. Le fionga ia what's his name now? Hazelman. He was one of the students a le fionga le tinaya Apamasanga. Hazelman. He was one of the students Oi nai lang ilo ai le tāua tele o le tapu e ina o la o ina o le whanau a o laiti. In fact, foi, oi nei New Zealand, o le nai lo ele ese senga o le dara le na maua. O tamaiti sa oi preschools at early age, tasitau sanga and so on. Ai maise lava manatua o tele preschoolers palangi. Only certain age and whaina batulo walo I te tonu. Ai tu umaila ia onga a mata ma onga whataitai a tato e ka le sia ese. O la toula la to te avatalia so si tamaititi a. Le lai na bawale le stats figures a mato I suenga sa whai. E longo fiele ese senga o tamaiti na o tawina mai at an early age. Mantua fole upu the old saying o tamaiti o mea poeata they learn faster at that early age. Tupuai, whapena. Academically, yes. O le se senga ngā maleta mai titi le ia onga se ang whataitai. E struggle lanta mai titi nā. Le o au Chris Hazelman. E me o leo ke atari mawhanua. Yeah. Le lalu arka story ma ngā le loka sau wata. Lafo me. Es lapo mai ma videos na tara no tu to filau fiti saura to filau malo saporas fafta tele e moni ai be no fai atu ele o se tulanga tau faaleanga le o se tulanga tau faaleanga ile uso lea ia to filau ai onga ole mata upo e faasino tau tonu ia tula epa ia na la fonga leanga ele sui pale mia. Mali. Ia, au manatu e ini se tamta upuina tatile yo do ba tu tala fenga matatai. E se le o le video na la fo mai te au. Le na o tali atula ia talo fai. O le ale me o fai e fa pia le alo. O te le iloa po se alo o le tina le whaatinoina le sawaina. Po se sitamai, o le teni talavou, o le pou steel post, o le wasai e le talavou le nei. Sambo. Ai fasi I o e, a o tangata sa mo le lato te whaia.
ta sasa atu ia mo i le si vaenga. A le wasai le pou le sau whai e le tina Samoa lea. Ma le se laulu. Le oti e le ulu. Ai la le talavou ne tau puni puni longa ulu. Ai whapea ia ui whamole mole tina e tinga. E ta tui atu ale se laulu ia talinga whapea oka. Anu sangi sau sa wā. Ta mai whapea o Samoa. Pe e wholinga mai o Samoa le tupo le whalawlawe lea. A o whaafafonga mai ia le matanga luenga leo. Se isa ili ai. Le ai se senga ma le mele na tupu i le alu toto le na tongi fafo. A le mele tu e mai nei. Ma mo mau. O le matua. Cruelty, Absolutely. That's very abusive. Very abusive. O le a foi se whaingata pe a whapeo so nalo. A le a foi se whaingata ia. O whimi, o Samoa po o toina. E pei o Samoa. Pei o Samoa, le winga o le whantalanga tu la epa. A whai foi wa iese tūlanga i le whaingata o le alo lea. O le sasa o le tino tamaititi le mwhaina o i el mawhauwhau. O le whaasau whai o le tamaititi lalo. Aua le ita le matua poe. Ai iai le file mua le tua. Deliver le fe au ta ua. Ia, o le lai pai mai nisi o ta paanga fui o le ua moria. Ai ua pai moriang. Ai o tele vai, ane le whamtara mai ni o tele loa, o na mea soli. E ta tui le se lauru, me le winga la lau tala. No titiro i nele taia o whapea. Soli. Oka e ka i ami o le anga. Na wo o sende atu e te oi. Oh, soli. Io e. O le mea whaila le tupu ai la le tele o tupulanga tala wau e so la ese maainga. Na o ai lola lea whaile tūlanga wawawe whaile to lua o lesi. Ia no whuponga i sa waina no this. Ona ele o maua se puipuinga. I te tomo. Aure tinana whaia le me. Io e wa solo matamatanga mi fo le tina. Ia na wa o sende te mai mo ai Ia le ani le lo pepelo ma otia a tango mai la limo tala vo ne pungi longa ulu. A le fainga nge o se laulu tu la epa. Wa o fa pe se laulu eta tu iai fa pe. Ai, tu le u. Ia. Teli. Ele ai se atal ai nga tapea. Ai. Ia. O le tūlanga nā iai, ia, o le taimi nei o ta Asia, wha manino atu pēr, wato te le anisi o lewa la au mai, fia maua le Asia, fia maua wha malamalanga, o le to ainga, mai ese e mwhaina, ia lena whai atu o tātou, e whausia tātou i musele, mai o tātou tumutumu, o tō wao wha pēr mātou ulu, se tau lalo i tamai vai, they are all cells. Ai o pangalia, o whala le tatanunga fo mai, fast food low tau sanga, 50% of the good cells are now being ruined, whaleanga ina. Ai ele iai se si awale mwhai ai, ona toi whaolaola mai musele ia. Paula leo le mai, o le ua maua, maua ele. Le whala ua mai, mol mawina to tele le tunu i la tau sa mamai, o le tūlanga, to inga mai sa mawai, ai ina wain winga lato Asia, wala ngona ai lale ese senga o yele swinga. Ia pēla whai atu, wha wau pēle inu manga o lau Asia, o ile nae toi wha fowina le malosi o tino, toi wha fowina musele le wa whaleanga ina. Ia matato Queens ngā o le Renew 28, ia wha pēle tato wafoi, le tato Redox Gold, Ia au whafonga mai le tina ia awhamasanga na mai le tau tino ngā awhamasanga. Ona o lona arthritis, awa mai tupai matua i te le swinga. Este le au ngā o le Redox Gold. Mo i lātou umala o lo iai le ngase le o le arthritis, rheumatism, po le ngungu foi.
Ia o lo tūlanga le nā whaonga le Redox Gold, instead o lo winu whala au pia. Wa e iai la ia tua patatua, pe e iai le a whainga o isi o organs, i le malolosi o whala au. Ai pe wa ngā le tata Redox Gold, ia wha penana maua le wha mama venga. Ia wa o mātula au tula epa, ia o tūlanga na iai. Ia, manatu le ta pai uma foi leo ta por kalami alo faftai ia o tatu asia le nasam e te lo le si me mali e mafanua ato la tu ne rua oka ni tangata palangi o la tu fasalo me asia eling Samoa o ta foi e so me palangi o O to tele palangi o mantua foi le te pato a sink ini mafau tangata le fato a sink ini mafau tangata le te leo le au ngā o le vai o le asia. Wa le mai te mai le whape a mai le whamaunga. Wa paulo se product le asia na alu for first time ever wa tau shortlist supply o le tata Redox Gold. Ona e le to a tele o mo meo tangata ta alo laulangi e oka ta i se fulu. Mantua fo ele tele o isi tamata alo tamam tinta alo oni prescriptions e mai fo mai. Ai olo nei fo ni element o nisi fo i drugs. Le la tele na fai na ila tau pea ona na fainta alonga. Ai peila wa avela le tato Redox Gold. Wa le pe whaongai na tele fuala au. Au whaongai la tau ia le tato Redox Gold. Le la tele o tamama tinta alo wala tau whaongai na. Ia e mai se whaia le vai leo le afo le supplement ono i lātou tele mai o tino, tele fo i le swinga, ia ua whapea fo ina whamanui e nai i lātou. Ia, mānei, peo nā o leo ngana ta whaso ta ut fo i tatu tangata. A tonu ai le o le ua matua pālangi ua latu whangaina ia le product mo le sirafia tatu watu. Ia, e tatu nunga, mo tatu umai nā New Zealand Australia. Ia se si te ni mo whasota i ane ia le to wha ia mo whanua tupai ia matera i le orua tasi lua i valua toru ono o tasi. Te whawhanga mai orua tasi lua i valua toru ono o tasi. Mo Amerika, mo territory uma, te o ai Amerika Samoa, la mai le 5 ono lua, toru fitu o no lua. Ia, pe sili moa'u, ia pe sili fo i mosori, ia whamanino atu whamarama nisi vaenga o le tatu asia. Ia i te tonunga. Whaftai tele ia mo lo sa fo i tapu kalame le nei ia fiafi, ma le nei tu aso ia o tele fo i me ua anga i e tala noa. Te tatun fo i it's very informative ia nisi fo i o ta whasoa ia ua mo le sirafia o le tatu watu nuu. Ia i mea sa tupu la tupu matupea ia matuene ia manoa e te sauno ia mawhatu whamai le tatu nu ia ona o no fore wha umatapu kalami ma whalualo. Pātai tula epa ia lau whafonga anga sa mo o le nā ua tō lau atu nisi mea ina ia wha manino atili ai ia lo i loa ma lo silafia o meo tutupu ia o mea fo i o la sa tutupu ia manisi fuafuanga o iai. Mo i lātou ia sa ta wala au mai te au le vai aso le nei. E momoli mai le lātou whaftai tu sai matapo kalame tu la epa. Ia mālo whaftai le langolango. O le whaiva a ia whaipea ona o le a. O le tātou alolofa le tātou whainga mālo. Whawhetai watu lai mai. Ia tātou ae se mālo manuia ma se file mua sa mua. A wale lo manai o tātou whanau. Ia o la fwese ngana o sala ia pea na whaet pea ta tonu tātou te whale uma le whale o le tua. Ia a whafonga mai fo i le opine o mai mua mai le fionga le li palemia. Ia manuia lo soifua a tonu se taimi tātou whilo ai ato te li whai malanga i sa mua. Ia, tula epa ta tonu tātou whilo ai se taimi o iluma. Ia. Alo Fat? No Fat. Ia. Ia, manatu sa mua ua o le mai a fuli o le mātou tua ma le unanga
paingata o e Samoa le atunu whaamaliangata i o tō whingalo. O le tautua whale a wau, o le ase upu le ngana o le tautamali i lau whaafonga. Ia malua mi whale e matua whaitama o e le tatu maftanga i asu taitasi. Ia o le labolo o whaau au tatu porkalan me every day, 7 days a week. Ina ia se ia mana fo ia ni tua no a ia ma le pawale mea o le whalangolango i le nganga o le tua o mai le malosi. Ia wa tasile mea lo so sani tele a tau le occupied o le taimi ia i le tūlanga whapea. Ia le tatununga o le tua lava ia o le tua o le tupunga o mea uma, mea le uma. Ia e whatanga fo i le tua ni whale tonu isi taimi lo so i fuamara wola. Ina ia whaima whale a onga au e folau ia matato whaia le whaiva o le folaunga i le to e tasi masina ia tatu anga i le fola ia lea i le tau alunga o le nei tafsanga ai mo te minei ia au ta pena i le taitai o le malo i ona umar whaitau vaiaso umar whaitau walu whaitau waso o atu le whaitau tūla ia ona taliu leo le sā matu e taliu whainga malanga i Samoa whaatai i le atua ua maua le ato toa o le malosi ia e fo iai i le atunu umalanga taliuta o lo tali mai ia le whainga malanga ma se ilinga matangi e wā le malosi mai le atua whaatai le atua whawhisia lu malosi tino e mawhawhau sili le anganga ia e taita iai le atunu ia tu mau ia me alofa le atua o le alofa o le i o tatu tangata. Ia manuia le toe tali watu i Samoa, manuia Samoa, manuia teitai uma o le atunu, manuia ia teitai o e kādesia, manuia le au le malo ma le masiofo, ia le kāpeneta, le pā le mene, ia ma Samoa atoa le au matutua se ia pā ia se o pito titi whamiri atu ia le taunanga ma tutua alau si fofonga o le taia fōu lau tau ona masani tui la epa whaafitai li o sua i wala nanga whaiwhai pia soifua ma